se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Craft watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafu mol tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all watasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Cars done and said. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Usi mai a lau whaafafonga, telefon mai Samoa i aso taitasi, ua au mai amo oe ona o le langlango mai a le tālofa voucher. O te whatalofa fo le tātou o tunu o tātou mafuta fo i le nei vai o sa fo i whau mga anuenga i au si mai a lau whaafonga. O se pālota tūlanga e se le whainga whiriwhiri ngā Samoa i le māsina fo au kuso. O ne le ai se i tū mālo o toi whaapeo le a le pālota ina no lātou tofi whaipule whao ni ori. I le toi wha au au leo le tofi sa iai le paya ingalo na sfurufitu le pāle mene, lea ua whaata ape. E tāpuni ere le sitalo sui whaatutu le tāo le sfurulua. O lea ua uri le satona ina te nei ma whailo lau tele le komisina, suafo sui whaatutu ua mai ona le sitala. Na wha mautu ai, o i tū malo wha pālota umai lima sfurutasi o le ato e sa idi o lātou sui usufono le pāle mene, i le whai ngā pālota tele o lolo manei. O le pālota tele o le lua o lua tasi, e tolu i tū malo e le i pālota ina o lātou tofi, o lo tufanga le pā ma whalea te tonu. O le lisi ua whaelo lau tele le komisina o whai ngā pālota, ua marino mai iei se lau iwa sfurulua matai le sitalo i tū malo, o le awhia iei le whiriwhiringa mō no fua e lima sfurutasi, a wale paia inga faulo na sfuruvalu a le pāle mene. Wa ilo fo i le lisi o sui whaatutu mō no fua i tū malo pālota e lima sfurutasi, o sui usufono sa se e i tofi whaipule, mo i tū malo pālota o ala taua i sifo, whale a lupo, manganga i whamaunga mua mua. O le aleto e tau vai no fua o ia i tū malo i le motu tele i sa la whain. O mautu fo i sui o le stala e vea ma sui whaatutu. Kei to rua sui o le atau vama le pāle mia o le malo tausi, o le te tai fo i leo le vaenga wha upu whai fou, o le Samoa ua poto poto, mo le no fua o le tū malo lo to whanga. To tasi le atau va mai ma le te tai o le vaenga wha upu whai e pui puia i a le tau tangata, mo le no fua o le tū malo le pā, to tasi foi, o le atau va mai ma le te tai o le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi, mo le no fua o le tū malo nganga i whamaunga tonu. O le a foi ua manino le wha ilo lau tele ai o sui wha tutu ua mai ona le stala. O i tū malo palauri lua manganga i whamaunga lua i le motu tele i sa la whain, o loo pito to tele le numela o sui whaatutu e to ono. O isi tu malo e to lima, to wha, to tolu, ma le to lua. E lua sfu tolu sui te uvata mai tai. I le whainga palo te tele ia a perida le tausanga e lua o lua tasi. E lua se lau sui whaatutu na tausini o ai. Lea sa pito to tele sui sa tau vai le fua. A le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata e se lau sa furu wha. Ai o le wha tua i le atua Samoa o tasi e lima sfuru. E sfuru wha na tau vā mo le pāti o le tau tua Samoa. Ai ono sui tau vā o le pāti o le Samoa First. Ai to tasi sa tau vā le pāti o le Sovereign Independent Samoa Party. O le a wha mautune nu mela o sui tau vā tau CNO. I le whai ngā whiriwhiringa o au o le tātou tunu i le māsina fau. Pe a mai a tango fia le wha amsinonga o whai ngā pālota. Ni tālo sanga o le a wha ulu atu e whesiringi ai. Le tūlanga ngā waa o le se lau iwa sfuruma le lua o sui. Ua le sitala e a vea ma sui tau wā. O le safareile ua mawai le wha ilo ai le fina ngalo le wha amsinonga maa walunga.
I le talo sanga le komisina o whainga palota e la tu le lo ia sili. Mo aso e whaatulanga ai le tu ina atu le talo sanga. E whesiringi ai le tūlanga ngā waa o sui te uwa me tangata palota. Ai mai se o ni talo sanga e whesiringi ai le anga waa o ni sui whaatutu. O le asforeides fulimo o kuso e te tau ona fufonga ina ai whaai unga uma le whaamasironga whaai tu malo. E whaasino ni mata upo e whesiringi ai le anga waa o ni tangata palota. Ai ale mai ona tang fia ni mata upu tau i lea tūlanga o le a wha awau pe a mai ale palota wau o le tātu o tino. O le asas fulimo fo ido au kuso e te tau na au mai ei whaai unga uma le whaamasironga o whainga palota. I ni mata upu e whaasino i ni lui e whesiringi ai le anga waa o se suito waa. Wa amate le aso fu o le vaso nei le piriota o whaato sino le palota mo suito waa. Ma ua savaria i nei e le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa ua tasi. Nu umai tu malo le tātou motu i savai. E wha awa wai le wha alawi loa na tā penanga o ngā ruenga māti nae pe ato e tūla i le pūlenga o le malo. Ina ua mai a o na te tala aloa ia le lātou wha alawi loa i le asa tō na ina te nei. Le ana whai e le maota o le apita o pisanga i sāle lo longa. Le fo i sa wha i roa lau tele ai le te tai o le pāti i wha upu whai. Le lātou tā penanga. O le poloketi o le miliona sa whaatino le paya inga ua whaata apenei le pāle mene. Ua whaailoa le teitai, le sunga la auli le mali atoa pola te vau le ua tea pola te vau Fosi Schmidt, o le asi tia mai le miliona tā lai le teusanga, i le tasi tesi ma le 5 miliona whapeai le 2 miliona tā lai le teusanga. E fua lea si i tanga i le tele o nuu o i tū malo, ai mai se o le aido ilo ai fo i le tūlanga sa whaatino ai e fono whaavae, a lato wati na e le whātausanga, talu ona whaatino lea tau mo whainga i ro tātu o tunu mō le teimi mua. Na mātou loa lava e le whaingo fie le ngā ruenga, aisea, o le urua i teimile nei wa tātou whaatua tua i tātou mō tātou. E avel tai miliona le tausanga i a ao li im whai pule e ati na e itu malo tai tasi. Mai o lea na whaatau nu. O le ale mena fua mai. 5 se furu tasi i fono whaavae wa uma na whaatu le tunu atoa. 5 se furu tasi i fono whaavae Samoa atoa. Mai matale i pata se i paia fale alupo. E le ai se tu malo, e le ai se fono whaavae. Ona komiti fau tua ma le au whai ngā luenga. E iwa se lau ngā luenga fau na mauai. Mai le tātou poloketi miliona. Peitai, e iai voi whawhita auli, nai tau te silfia. E iai tu malo na sanga tonu la lato mau. A iai foi tu malo sa whatamala. Mai oa onga lava me uma o tātou sa vavadi mo le lumanai. O le tiutelana, o le tātou vaenga wha o whai, pe ato e tau nuu te tonu le malo, o le sila le lei. I nisi whainga whaavae, ina ia malu, tātou poloketi miliona, e au noa ma le so na whai, pe whai whatau tala, pe ngā oie, e poisesi. A whai e manatu a lofa, le whai pule tu lai mai, malona i tu malo. Le ua avatu le malo, le tu pala. E tausi e ilo tu malo i o na vaenga uma. Au le tiute le tu malo, so le pule. Fai nu le lei, fa soa le lei, malama me uma ina ia ua ne ise fale tonu. O stasi o tāpenanga le whātua i le tua Samoa o tasi, o whesoa soani tau tupe o le amau e tina mai le teimi o lātu mā i tanga. Leo le amau a fua tong fitinga ma tala fua i fo i vai. O le amau ai fo i ma le whesoa soani tupe lua se lau tā la. E ese mai ai le te se lau tā la e mau e le masina mō tau sanga e tolu, mō le tau singa o le pepe. O lea whesoa soani e tusa ma le tolu afe valu se lau tā la i le tolu tau sanga, po le tasi le afe lua se lau tā la i tu tonu o le tau sanga. Ina ua mai ale misela. O ina ana fotua i mai ele mawhau whaunga tatou whainga malo. Ina ia ua ni tu la i mai le malan tatou whenga iei. Whano ai, se lau mon tupu alom whanau ai sea, whata malan malo. Le whai atu i o tamaiti. Taru whawela velen tupu mai sa fotu. Tui se tamaiti.
Ona ta ofi e leo tui, ma vea le mea ua o mai wha mai e la vea tu lou leo o le upu tala lea. Ka ta pena mai nā po le alta tau me whai, i whanau whato a whananau mai leo langane nei. O I na mafua i o na el tau whalta tau vaenga whao whai. O le ata pena se whamanu ianga. Mo whanau uma, whato a whananau mai, i le a fōfua o le mai o le tina. Tu lou lava, i le a matai, o le tau avel tina o mai tanga, se ia o lava ina whanau le pepe. Mo atu i le tolu tau sanga o le pepe. O le alau fōfua ina el tātou ainga. Tolu afe ono se lau whamanianga mota maiti toa whanau mai. A whai e mai tanga le tina. A whai e mai tanga le tina. Whamanianga ni na te maua ele I whanau mai. Tina tanga le tutongia le vai o le fo mai. E wa unanga le whale mai matala fua vai pe amanau mia. I le tina mai tanga. Ona tuatu leo le abanoa. Ele stala ile pepa whanau mal pepa papitema. Ona maua lo lea o le lua se lautala. A umalena, ona whaau lola I o le taise lautala mai a Januali e tau ia te sema. Ai tolu tau sanga e whai el por kalame lea. O lona winga e tolu afe baru se lau. Pe atu iai mare lua se lautala le ave mua el tina. Pe a whanau pepe. O lona winga e tolu afe baru se lau. Le tupe I to tonu o le tolu tau sanga tato por kalame lea. O nisi o fuafuanga o te pena I ai lea pāti wha abu whai, o le vai fua leo le fo mai ma tala fua vai mo I lātou ua ausia le ono se furu tau sanga o le soifua. O le asi tia le pensione le au mātutua, I le tolu se lau tāla I le masina pe auria le ono se furu lima tau sanga o le soifua. Ma le si tanga e lima se lau tāla I le masina o le pensione, pe ao o le matua o le soifua I le fitu se furu tau sanga masili atu. O tangata iei a fianga tu mau o le asi tia le lātou whamirianga tau tupe le masina I le tolu se lau tāla. Vai fua fo I fo mai, ma tala vai au noa ma se tutongi. O se tasi o tāpenanga tele ua wha iloa le teitai o lea pāti, o se vai ngā tupe tu sama le tolu se lau miliona tāla. O le ato e te pena aile au mai o ni vaalele te tele se lua, a wā malanga mai Samoa anga I atu I New Zealand, au se tālia ma Amerika. O le atoanga o le tāpenanga le whātua I le tua Samoa o tasi, o lo maua I lana au wala o whaasara launga I lunga o le api o fōringa le Facebook, e whape fo I o isi vaenga wha upu whai, ua mai a whaalawi loa lātu tāpenanga mō le palo ta tele. O le masina o mea o le tausanga le te neima le masina o mati o le tausanga neina o so whai ai, e le tau lea o loli semo sa mau, po una le semo o patamea ma leo ne, le fale o se ainga I malifa, whapeni o so whainga se lua, I le fale ainga o Scalini's restaurant I mototua. Na ia to e se aini mea to tino taunga tā, e peo se computer laptop ma se telefoni iPhone. Na ngau ia I fo I manifangu maalo losi taunga tā, o le tasi e fangu e tolu se lau lima se furu tā la. Sa tu lai o ia le whaamsinonga mawalunga ma ia I o ina ai o na morianga, le ua whaali le whaamsinonga se tasi leo tangata ua le saunga le muai, mea to tino o wasa ia talepe, ma ulu fale wha malosi iai ma ave sea whaangau iai mea to tino taunga tā. O lona whaasalanga ua amatatuli, tolu tausanga maleiva masina I le fale pui pui. O lo nofu tau fie le vai ngā leo se li samalanga mai fafo moni fuafuanga lo na ainga I lo tātu utunu. E mafua I se tusi sai na wha tonuina e le wha masinonga. Ina ua le tu lai fiu si tutalo mitusi. E tali I ona morianga tau le umio na koti po fuala au whasaina. Whalia leo na tau fie mua lea tangata. Ini soli tu la fono lo tua I aini ana whaasara launga. I lunga o le api o fōringa leo lo tangi aini tangata sa fia ia whaasara launga. O tamo le ele o lo ilo ai fiu si tutalo mitusi. I ana whaasara launga I visota inga tele vave whaona po nei. Sa te tala I tua ina ua mai o na mori e lea mata upu.
Aina toi tau fia le whai unga le vai aso. Ona o le tusi sai. O tala amatei o le nei vai aso fau. Talking for Tony Savis Calabro Sabo, pass it to the 2 side, first 5 8 to 11, second 5 8 to Matonia, Prime, Malwatalo, let's go! Whaafafonga I le tautua a le Radio Samoa, se fulu lima iwa tolu amo. O te wha wheloa I ma wha tā lofa I le wha whonga ta pa I le tātou wa tenu I le nei fwoi wanga o le fiafi. Vi ia lava le lofa maranga le lei o le tātou tampa au sidi le langi. Ua mawhai o na teita ina mailu tō sui fua manuia le ngata fwoi leo se mātawola. Ia mo le wha awa wina o wha amngaruenga le ngata fwoi lea o le tautua whai pēa lau Radio Samoa se fulima iwa tolu a mo. Ia o lau pa anga o lau o mamai. I le aso ngafua se ia pa io naso sawa o vai aso te tansi. Ia ma le longo puia li ino le tātou tinu e ala. I mea lo tutupu I lau whanua o le tātou tinu. Ia maso se kelope, maso se atunu o le neila lulangi. Ia ala le I le tātou tautua pe o ne yei manatu. Ia wa
o antu le tātou porkalame a maise o le tautua le radio Samoa i so se atunu o le nei lalolangi e lungo o tātou penga te whailangi pe o nei iai ia le tātou Facebook ma le tātou YouTube channel ia ma le lana tautua mo le tātou atunu lona wingala e pe ianga ke vaiva le tau atunu po le tātou atunu i Samoa i o lonu o lua fiu anga a ia pe a e maua le tātou tautua i le nei whaiwanga la whiawhiwhilanura nuai ia le ngata i le whaasoa ia o nei whaasalaunga wha pisinisi ia o nei whaalinga fo ile so sone tuelo soifua maloloina ia matulanga e whapenao na whailoa ia te oile pisinisi e whapenao na whetau i le lei ia malau se le ni nei lau atu ia tātou o atu fo inisi vaenga u whapenao na whamalosia ia alo manai whanau ia o onga ia whapena fo i ia male tausia le lei o lo wola whaleanganga ia na au na whawhengainga o whapena na auto wa mai ilea vaiaso malea vaiaso ia wala wa foi ia le whawhangaina o tātua nganga i le upo le atua ina i mawhaiona tātua malolosi e pia ia ma tātua wola i pia le nei o langa ia wakele aku mea le anga ngai lo mele le ka ilo iai alo lau ia ngā kilo whaapelo feta iyo langa wa uasonga fua umau ke kilo i le ku whaapelo feka wakele ilo ai Pola asau tilo i le soifuanga lengi ala kilo ngā whaapelo feka wakele aku mele anga ma mele lelei o ile lalo langi nei ngai lo mele lei ma mea fetau i lelei mo tātou ia e kako kama whaila ia tele ni mele lei mani mea fetau i tātou ia o lo alo ese mai ve singa i lunga upenga ta whailangi pe o nei ai tātou ia mai alo ese mai lau wo fo i lele e ata mai o luma ai u mai loro pakua ia o saperu o le koi wangi le whaafonga le tātou watinu nai vaenga le na watatau ai lava ia te tātou ona fuli lo tātou tua i le leanga ai tātou sangai ia e whaide le lei ia ma tātou tuli matatalo i le atua sosoani mai i le tātou vai whaatalofa ia una tutofi le tua so se whata whaitaulanga malo le soifu maria ia le aso ana na fisa whapena fo i ona maua sina whamalosi mai ana au na whawhengainga wale amataino le neiva yaso whaatalo whatu i pātele ma pātele tamai te Samonike ma lo le soifua maruia ia te utau ia le ngata fo le whawheloa ia fionga i kopo ma lantu soswani whaatalo whatu fo i o lantu whatu abaise nai whaiwhi au tala i whaatalo whatu fo i nai missionary i so se atu nu o le neila lolangi whese atu nu o lo iai le nei vaitau o le tausanga ma le nei soifuanga ona o le atua ma lona finangalo o lau tatalo ma le tātou tatalo pui manga le leile atua ia te outau amu ia oi pia whapea wofoina lau soifua au auna e tāla ina le finangalo o le atua ia whea se vaenga o le nei atunu ma le nei lalolangi lo e whaafonga mai ai iai le malosi whaale nganga ia ma pui a awanga le leio le tātou tua ia mo o toa tau fia ngai e malvala wina. Luas for 5 minutos o tele tu lai fito le tanto por clame le mau la fa samoni mau fa samoni ia ona fa ngasolo fo le tanto por clame musica le nei fiafi. Hey hey oh. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Awane i pō ia whale o lō. Wha i le pō, a e su e pēa lei a le ao savai. O le tala e wha pēa na awhia le malanga le ao savai i a lilo mai awa i sātui malufi. Na whetau i le awhia antu a ea e mai le whaiva o le ali. O na sa lea o le whaiva i luma o le au sawa i seiva aisina i e tā mawha e pei o tū maanga wha aloalo e masani ai. Sa nau lea li i le tifi. Ai tango atu le au sawa i, ai fiti ese le ia mapa u i le pū o le vai pō.
o le tala o le maota o lilo mai ava sa nofo ai. Na mai tauina e lilo mai ava le naunau tele o sia li i leia. Na whai atua i tau le lea sa ia i le fale e awane i poia fale o lo. Fa i le pou a esa ili ane le i a le au sa vai. O lona winga, langa ese le pou o le fale a e su e le i a po fea ua fiti i ai. Le i manu lilo mai ava i lona fale. Aina tā ua atu lona whaaloalo i lana malo. O upu e winga i se mea tā ua, ai ua whatalolo le nā tā ua, o no se isi whanau sili atu. O maota o isi ia whaaloalonga maualunga e loa ai se tupu po o se tamali i e whaaloalo i nuu. E iai o lanto maota po o tupua e sā ona solia e nisi, vanga nā o isi foi tupu. O whaleolo o le maunta lea o lilo mai ava i sa tui malufilufi. Peitai. Na manatu lava lilo mai ava e whaailoa anga whaatupu ma whaatamali i lo la vā ma le au sa vai. E ai teimi au ai o na whaata lolo ni mamalu o ia te oe. Po au foi, o na o isi. Manatu i le malelenga ma li toa ina o le ato le timu ma taape papa. Na ma vaya ne ai, Samoa o te anu i le ele ma papa fale anga nuu. Ai sa ngai tasi e sa ili papa o le malo le tua. O le ala fo i lea o lo tanto o langa fale aso. E pei o mau o le au fai lotu. O le sa i linga fai tu mau o le malo le tua. Aua ne i poia fale o lo, fa i le pou, ai sa ili lei a le au sa vai. Manuia lau fa saunga o le nei aso. Malo soy fua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa.
Nai fa fianga so fi floi mo tatou le nei foi vanga la fiafi marsunga ya sive vainga walensi tabulunga tole tautu le sunga ya ansiava Antonio Tupea mo le tanto por kalabe ya ole maufa samo mondi le ambatango le nei yaso se ia lenso atayao ole amafana to mo session na fa popongo le tanto por kalabe le da ya pe ona masani ile so ngofu se ia pa ia ona aso froile ia over yaso tasi fa filo ai ma fa talo fa tu le tanto por kalabe ia Nicola ulu le mafuta mai sini au se talia so i fumaria Nico ma lo lava fa tele fa tasi mai ile nei fu vanga le fiafi fa talo fa tu ya papa li sina lim san leo papa li so i fumaria papa li sina fa tele fa tasi mai lungo le tanto YouTube channel bana tu mabulunga ia o lo manuia foi oe male ainga le nei foi aso ngafua Amelia Mikaele fa talo fa tu ma lo so i fumaria tina ngawang fa tele fa tasi mai tina ia le ngata foi le so uso ia le vau ile mau mali tanto por kalami fatalo fantu so fatali fatasi mai ile ne ya fiafi lungo le tanto YouTube channel le mafuta mai ia se uso ia Joshua Teo alo fantu brana fatali fatasi mai ia mesili lo ke vai kwa ngaki kamali le alo fantu Josh fatali fatasi mai ile ne fo ia fiafi tala tausanga se fo manuia tala alo fantu mo e mala inga fatali fatasi mai se uso ia pida Eneliko le mafuta mai Swenson Road I nai ranui ya male ainga lo fantu fatalo fatu fo ya mika tu lua le mafuta mai le tanto por kalame masia uso au le lei to ilale lei lave nanai alo fatu prana fa tele fatu simai ile nei fo vanga la fiafi male tanto por kalame ya male tua ale radio Samoa se fulima iva tolu amo ile nei fo vanga ole a fiafi ya male tanto por kalame pe ona masania Fatalofa tu foi ya Jean Henry Bishal talofa Jean fatale fatasi mai le ya fiafi ya le mafuta mai Washington I America ya alofa tu mo e fatale fatasi mai ile nei fuvang la fiafi ya malitatu tutua miso le tanto por klame fa nga solo male tutua le radio Samoa se fulima iva tolu amo Fatalofa tu foi ya ula tayo ali so ifumanuia ula ya fa mo na foi manuia oi masu ainga fa tele fa tasi mai tanto por klame fa te foi le lango sua le tanto tutua ya pe ona yeile nei vanga ole a fiafi le au kiro kuilunga le sia masingi le au ka fale ya mantu foi la tanto le temine o fa mo ngala sofana a o siaki akulunga ie le se ka ko emilio ye a ya longa winga la tanto le na ya fa talo fa foi ya ala fa lava nga solo so ifu manuia ala fa lava le mafuta mai le ya fiafi lungo le tanto Facebook page alo fatu mo e masio ainga fa taile fa tasimai ya ile tanto por club mesele tutua ale radio Samoa se fulima iva tolu wa malu le mesole ya manga miar fa singa savali singa fa malo stino ya be fa pe wa malu le tau le tanto tenu mo oi ala ngake fia e te savali ma fia te fa malo stino anu mala ko se o ka ko le malu o le skalia o savali nepo taua alo fatu so fa tasimai tasativa alo fatu trans fa tele va mai ni fu vanga la fiafi me ali alo pulo le mafuta mai Newcastle I Australia talofa alo fatu moto Savali falusi mai ole tino puta Savali falusi mai ole tino puta Se tu lai mai o elena e te toto mawalunga Tope mai o elena e te mai suka Tato sava vali toa tele la manai
Solelama, oh Sophia ai. Solelama, oh Sophia ai. Papela vanai palangi, malato pale koleni. Tu mama ina eta maiti o le kokonati. Ta amale nei masola, ela ala ala batau ta. Ai o le popo mamo mai le fua mata. Se tu lai mai o elena e te toto mawalunga. Tope tope mai o elena e te mai suka. Tato sawa vali toa tele tele la manai. Solelama, oh Sophia ai. Solelama, oh Sophia ai. Samoa se fa malo le tau longo longo. Le au eva eva ua tai mua atu le tātou solo. So miti afu e te mawai le ofisa. E tau ngofie se kulu lima tala. E tau ngofie se kulu lima tala. A mulolo to sau nei lo ai whatai tai. Savali le mu, savali tele vave ma fa nati nati. Ma le savali nga ua fa solo ato. Ai sau moli, ai leo se vai moa. Ai sau moli, ai leo se vai moa. Ma pela vanai palangi, ma lato pale koleni. Tu mama ina e tamaiti o le kokonati. Ta vale nei masola, ela ala ala batau ta. Ai o le popo mamo mai le fua mata. Amulo loto sau nei lo ai whatai tai. Savali le mu, savali tele vave ma wha nati nati. Uma le savali nga ua wha solo ato. Ai sau moli, ai leo se vai moa. Ai sau moli, ai leo se vai moa. Tatou sawa vali manuele yo mai oni mai. If you can do, doctor said no tonga fiti. Come and join to walking Samoa. Make you happy and atata. Make you happy and atata. Tatou sawa vali manuele yo mai oni mai. If you can do, doctor said no tonga fiti. Come and join to walking Samoa. Make you happy and atata. Make you happy and atata. Ma pela vanai palangi, ma lato pale koleni. Tu mama ina e tamaiti o le kokonati. Ta vale nei masola, ela ala ala batau ta. Ai o le popo mamo mai le fua mata. Tatou sawa vali manuele yo mai oni mai. If you can do, doctor said no tonga fiti. Come and join to walking Samoa. Make you happy and atata. 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 Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars.
O e sila fia me whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Patalo fo le tato por kalame ya ta Stiva. La ngata fo le peni tito amitua na ile maua mali tato por kalame te fatalo fatu ya Jane Henry Peshao le mafuta mali tato tutua ilungo le tato YouTube channel ma lor si fumunuia Noel Fati so fumunuia Noel Fati fa tele fata simai ula tayo ali fatalo fatu ya le ngata fo le au pepe yone tinonga fatalo fatu le pepe mai melepone au setalia tina ngawang le ngata fo le Marietta Silao Yosefo fatalo fatu le nevanga le fiafi fa tele fata simai leilo ave satu pola fatalo fatu ma lor si fumunuia ya le ngata fo le fatalo fatu nita saulo ya pe oni ile tanto por klame ile nei fo ya fiafi male tutua Radio Samoa se fulima iva tolu amona ya tanto fasil silanga a ole ita ina le tulai valu le tanto por klame ole tutu le penga ile loto mansunga le fafinga nga pasta poni fo ti ya pe ona masani le tao le valu ya fiafi songa fua o vai so tetansi ma filifili ma le tanto tusio songa awani ngalo sa domingo le tusio songa fatasi male lominga o le va filifili e mawai whanu penga o Samoa I se sifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa wala ngā upo le matafa i oia le matai I le whainga o le whalavelave pe o le whapoiponga ma liu le o seu singo a inga fesila whainga o paolo si I whaanoalo whalangingo I kale sia ma le tele o le ngangana whaanoalo fitu se fulu tā lalo na tau na lo fisa lava na Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hopewell Avenue I manukau e mawai mo nisi fa matalanga vala au le lua no lua ta silima I vetolu. Lua no lua ta silima I vetolu. Pe tanga iane I le shop Radio Samoa.co.nz fai mai eisa oka o a tātou tusi na ia pe amana mia. Tātou whasil silanga. Whono nuu ngangai foi le vao I le whangai au kilani. O le a ta oto mamalu o Samoa ma le tala le lei. I fotonuia le fuiniu I le lampalapa. E ala iso mato nu pele o ngangai foi le vau I le whanga. O lo no pia I so sei tuo au kilani nei. E whaasil sila atu le awa tele te tawai. O lea ua tasi le tō whai le paia. O ta pa au mainga. Susua sua tia mawhamuina. Ma le wha utautanga ia ngangai foi le vau. I lo tātou nui au kilani nei. E whailo atu ai. Alo matama whanau o le tātou nuu. La atu e whaia le tātou whilo inga. I le aso tō nai se fulu male iwa Iulai, lua o lua lima. Whaia le tu la se fulu male lua I le a wauli, I le moto le fionga ia tu au pepe moana. Lua se fulu male ono Taranta Crescent I mange le Brit. Se I fili ai le tō whama le whautanga. E ala I le wha moe moe o le tātou nu I Samoa. E le o toi pō malae. Mo le umusaino le tātou whalea onga fau. Sa o tātou lima iai. E manaami ai so o tau whina ngalo malamalama mo le tāpenanga o le whainga malanga atu ai o siu tātou nuu mo Samoa. O le ala ua manaami ai se tātou whilo inga wha moi moi o le a tātou whilo iai le naso I le pule wha so le tāpa au sili le langi sa inia le nei wha moi moi e le tai whono a fionga tu o pepe moana misa ma le pa I o le tātou nuu ngā ngai fui le vaui au kilani wha whetai. Leise tātou whaasila silanga le ua taunu mai e tau le nei a fiafi. Lotu whamanatu a inga sa tu sani le whaia ao sa vaia I le whanga I Aotearoa.
O le ata oto ia wha maene o tailoloto, pa ia mamamalu o Samoa le antunuu ua uma o na tofi, ai wha sino tonu le nei wha sile silanga i suli mawheoi, o paolo mangafa e malu le nei ainga, tu sani le whaia au i sa vaia i le whanga iau te ronei e whapea. O le awha tenuina le tātou lotu wha manatu e pei o na masani ai te usanga te itasi, i le aso se fulu ma le iwa o Julai lua o lulima, i le afo le iwa i le tai au. Se i pa ia le itu lai wha, i le a fiafi, wha moi mo le a tātou whero i le nāso i le alofa malanga le leo le tua, no whanga e whai ai o le numela 5 o le aroi o ne hanga. Mo nisi wha matalanga wha mole e wha so tai le tātou telefoni, o le olua tasi, o lua no fitu, tasi 5 tolu tasi, o lua tasi, o lua no fitu, tasi 5 tolu tasi, mana tua mai lau taulanga le ainga, o le aitema wha peala o tau teitai, a wale tali ngā sua, wha aftai, o tu sani le whai au Elia Susta, sa o le ainga, o loo sainia le tātou wha sila silanga lena. Sui lango vaenga wha upu whai o le whas mari tu malo wha palota sa whatatasi, e au fiai a fio anga o sa la mumu, sa anapu sa taura maloto whanga. I le wha alo lava, e wha sila sila tuai e wha pea, o le atu e whaia le whelo inga sui lango uma, a le tātou i tu malo mo le wha mautuina, o le sa ilinga se leni e tawala, i le tausala e tusai ma le autasinga. I le fono ua maea, mo se feso swani mo le tātou suitauwa, o anapu seve te i fui mono. O le afa tanu ina le whero inga i le aso sa, lua se fulo Julai lua o lua 5, i le tau le whai le afiafi whaia le Ilamoto Samoa, i mangele opposite ma le Mangri Town Center, e te tano toi le avatele, i tupu mai e mawhale upolu, o paolo fo i mangafa matama whanau o sio tātou i tumalo, whapalota sa whatatasi, tātou te whatasi ai mo le nei whonutanga, e ta penai, lo tātou whamoimoe, whaia ma le whanalo tele komiti o sa whatatasi, seve ai 5 te whono, malau le telefoni o le o lua, whaiva lua tasi, o limaiva, o lua, whaiva lua tasi, o limaiva, po o lau vi a Sarah, i le o lua, tolu o ono, lua tasi fitu, o lua, tolu o ono, lua tasi fitu, i le ava ma le whanalo. Ja, na paula nani e tātou whamanianga leo, tātou whasilsilanga. Leo o tanu mai e tau le nei whanga ole a fiafi ma le tātou tautua, ja, ma le porkalame, ja, pe one ina e tātou whasilsilanga, ja, ole nei a fiafi. Nisi vaenga te fia maramlama tili ai, ala mai le tātou laina o le lua no lua tasi 5 i vatolu, lua no lua tasi 5 i vatolu, mo nisi vaenga te fia maramlama ai. Ana Rosa mau Timoteo ili tātou whamurianga la sofa naule mai Ana Rosa mau Timoteo. Happy birthday to Tay, she's turning 33 years old today. We are from California, USA. Yeah, o le suafa o Solo Feiloi. Solo Feiloi. Yeah, le wa maua mai ya lona aso whanaule nei a fiafi. Solo Fifiloi manuia te lelo aso whanau pe ona maia e ana losa mau Timoteo ile nei whaivanga ole a fiafi. Lona wingala ia ole tātou aso whanau na whamanuia tele lo aso soifua po lo aso whanau Solo Fifiloi Mary Victoria a whonga vai from ana losa Timoteo. Manuia tele ia le atoanga lo tolu sifuru mare tolu te sanga ia pe ona ulia mai ile nei whaivanga ole a fiafi. Ja, alo fatele mo toi na ua toe valu minute o na tā leo le itula e valu. Ina ua e alu, e tu mai ia te au, ua e tui lo ufatu. E lata na futana, le nei ua toe vala vala, talua i talata nata. Ai o te no fuatali, nei tala fe a beai, le lea e se atu se matani. So solo mai ai au le la, fate ai le pongisa, o nei tala ua fai fua. Ele fo i mai, ele fo i mai.
watafia mai, watafia mai. Ele po imai, wanaoe, loma na uangatai. Etonu iso se taimi Eleo ela mona mai Sala utai etonu tai Se te nei mautala uafai Bele po imai Bele po imai Se watafia mai Watafia mai Watafia mai, watafia mai, ele po imai, wanaoe, loma na uangatai. Ele po imai, se watafia mai, watafia mai. Se fai colore
Mai pese mo tātou le nei fuivanga le fiafi. A talo fatia vavale awe lua le ngata fuilea ana losa mau Timoteo. A talo fati foi se uso ya le vaupolo yelu nga pole mafuta mai sa le longa wai o kui Samoa uso. No al fati fatel fatasimai. Ya le ngata foi lo telo na tātou woma paanga Jakopo eti se fumruia a Melia Mikaele me lanto umalava ya pi ona mau mai le tātou por kalame ile nei fuivanga ole a fiafi. Ya male tautua ale Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo. Ya ole ua taunu mai le tātou por kalame ya ile taimi ma sani ei le tautua ale sunga il whawhiangainga pasta poni funuti ya male tātou por kalame ole tutu le upenga ile loto me leu si mai al whaafonga swapaponga ole tātou por kalame tutu le upenga ile loloto. Mātou whiwhia lawa fo ele nei, whiawhia lo mātou tua. Mātou teo mai e whamanu atu ma watu lewi inga i atu oe, o atu tau i atu oe lewi inga. Ma le whawhitai, alanga ina le nei e whiawhi mai o mātou loto le tua. Ia lowi inga i nei a whapenao na whaatele ina lava, whamaula rine mātou ai a sitia lawa oe, i mea maua lunga. Vi ia oe ono loa lofa ma loa anga lei. Wa ia fo ia mātou mata muli mawina i mātou nei aso le tua lo tautia ma lo le lei. Lo wha maoni. Wha pena ona mātou maua se aso fau. E ui lawa ina ua mau atu ai mātou te tonu. Wa ia se aso wha awapoina e lo mātou soifuanga o lo mātou e nei soifuanga lo mātou tua. Le mātou te whaftai e tua i atu oe ono loa lofa wha maoni. E vi ia lo swafa e whabawau. Au tai au mea lofa i tele, au whamunianga i tele ni aso. Lau tau singa malau leo leonga, te tai mailo mātou ole le nei teimi whaatulanga ino le mātou maaftanga. Whaftai le tua, ia vi ia lava oe whabawau. Mātou te whaftai atu le tua, ono Yesu. O i o le whao le tanga mo whai ona mātua maua o le wha moi moi ola. A whai ono le whao le tanga
tau langola na o sia Yesu mātou mau ai le fifia, mau ai le saulutonga. Mau ai so mātou te tununga le tua i el wha moe moe wa umana e saunia moe mātou. Pe a o le taimi e te toe fio mai ai Yesu. Vi ia lava oe le ne fiafi. Aftei tama. Aftei nganga pa ia. I lo mafuta ino i mātou i le ne fiafi. Mātou wala watu le ne pōse i whatasi mai. Mai whamanui mai. Whau i mea umole a mātou whaia le ne fiafi. Whau le whalongolongo au tangata le ne fiafi. Whau mai fo i a te au ana o se au auna. E momoli atu lo finangalo ina ia whapenao no o. E loto ma finangalo o tangata Samoa le nei po. Whetalai lava oele tua le nei fiafi. Sa uno atu ina ia whapenao na mātou langona whatasi. Se upu e finangalo ina ia mātou whalongo iai. Ma whailava lea mwhamu nianga moi mātou. Ia mai e fwile ngā luenga. Ia tu maupe ia te oelevi inga ma le whamanu ma le whanitanga. E mai ia e mātou le whatau wā. Pasa o loto ina lau whanau le le fiafi. Te talo i se nganga e whalewe lame. Ave se ina le tua e whasa o loto ina lau whanau. Pasa o sao le nei te mitaua. Nei o mātou whalongo se o lava ina whai wina le mata upu le nei fiafi. Alo whapenao na mātou whalongo longo atu i atu o ese e whetalai mai. Mātou te talo le ne fiafi. E ala atu ia Yesu Kiriso lo mātou li. Malo mātou whaola. Amen. Ia e whatalo whatu fo le fiafi. Mātango fie. Lau whaasausonga Samoa. E le ne fiafi wa. Tai mai elu tātou. Loutou sui fumu so mātou wola. E le nganga pa i o le tua. Nana tau singa ia i tātou. Le ne yaso atoa. Pai fo on tātou maua le aso mātango fie. Ia via le tua, leo tātou taunu mai fo le fiafi. Pe ona whātūranga ina o le tātou Paul Klame. Ia aso ngā te tasi le tāu le walu. Leo le a tātou sauni fo i tātou te mafuta. Ia ma whalongo longo whatasi le upu o le tua. Ia aise ia o awina le fiafi. Whatalo whatua i le fiafi le pa ia ma le mamalu si o tātou tunu a mata mai lawa foi. Ia i ona tumu se i o fo i ona iu. Ta lofa atu le pa ia o Samoa le fiafi. Tupu mai e o si o tātou tunu. Mai se lawa fo i au na pa ia le tua mo tau masiofo. O lo o whapenao na ia o ngā lulue lea pito ma lea pito, lea nuu ma lea nuu. O lea ai ma lea tunu o lo tātou tala whauto ai ono le ngā luenga le tua. Ia e whatalofa whapto i atu tō le fiafi le swafo Yesu tātou li. Malo le ngā lulue, malo le o staulanga fo le vai o saum vai atu. Le o tātou lia mai le nei amtango le nei vai aso ia i le anga le leo le tua. Ia o mana lulu le upu le aso na nafi, malo le launga, malo le folofola, malo le fai o le finangalo le tua. Whamnuia le tua i atu oi, ta fai o e o swai fi au alo e mafuta mai o lo tātou mafuta le fiafi. Ia, tapo i maia, se i hau whaiel tātou ngā luenga, i e whamnuia le tua i atu utau, tu sai malo tātou wala wina. Ia le tua, whatalo whaptoa nei fiafi nai o tātou mātua, tu asin sina o lo whapenao na mafuta mai, ia, ma whaalongo mai le nei pōl tātou pōl klame le nei, ia, whatalo whai atu utau, ma lo lava le te talo, ma lo le whai o le whaiva, ma lo le onsai, ia, ma lo fo le nofo fale, ia, whapenao na tau whawhengai foi ia ma tau foi matu pala o talo matu inatu lava tama whanau Samoa wa lava le whengai matu te mga luenga le ngata foi lea ia lau whenga luenga le tua whaftai te talo whamunia le tua ia te utau e tu sai ma lo tau te talo ia ma tu inatu si o tātua tunu ia o tu tarsanga e manatua le fiafi nisi o lo tonu o mautanga ngase. Ia po whela o fwisi me olo e whatau tuli ai ono mai o le tino whatalofa ia toe rofa le tua pa ia tulana whamalo longa ia toe pe a whai o e mawhatia i ngase o le tino i le nei fo i vai tau o le soifuanga. E manatua nei o tātou usum tu whawhino o lo i tonu o whalipui o lo turi ala tu whasalanga whale malo whatalofa ia tu tau e le suafo Yesu le tātou lii.
ma lo tātou whaola. Man tua lau whainga luenga le nei po, nisi o lo whainga i mtiute ma whaiva i tonu whainga luenga ia, le ngata fwoi leo lunga ala tele i tonu tā vale, le ngata fwoi leo tonu o maota malawa o lo o ngā lulue mai ei nisi o le mamalu leo tunu, whata alofa ia tu tau, e le nei fiafi ma lo le ngā lulue, ma lo le whaiva alofa le tua, ia whaatau nuina fwoi whaiva mtiute o le nei po, e steimi e ma e ai toi fwoi e fwoi ainga, ia i le file mu o le tua malona saunga le mu e te itai e toi, ia lo auto so fu mo so manto wola e le nei fo fiafi nei fo inisio le atau le aso tao tiute ma faiva mga luenga ia lo fa le tua fa mnuia le nei po atoa le fenga ia i tiute mga luenga e nga te fo le fa ta lo fa le ia ma le malu si o tatu tu nu ia o lo fa pena na tala fa auto le nei lo langi kolopio lo tatu iai po vela ba se tu nu o lo fa pena e no fo ma mo wai msi wa inga fa ta lo fa ti atu ya te oile suafa Yesu le tātua li i whaola. Ma lo le saili ma lo lava le ngā lulue fo i nei aso e mese o nisi ia alo whapena tu tusa o le mātou teimi. Ia le ngata fo i leo nisi alo whapena ia ona ese ma o atu fo i ne vai teimi. Le teimi o le lalolangi malona taamina sanga ia o atu le au ia te utau. Whai o utau ngā lulue, whai po whea lava se me utau iai. Whea fo i se me utau no nofo maa mo wai. E alofa tele atu ia te utau, tātou Paul Klamere nei, whaaftei tele lava le langolango mai, tu tō leo penga le loto e peo na masani ai, asung fua te tasi, ma lo le sa ili mamau mai, pe a whaiolo e mafuta mai, so se atu nuu, mai se atu nuu mamau, atu mai nei i Aukilani po New Zealand, mātou no nofo mau mawai, ta alofa atu fo il nei fiafi, ei vo nisio malanga mai tono nei ai Aukilani o no mafutanga, ya fala velave mai se pole alava se fala velave pole fo i se mafuanga o e malanga mai ai e te tonu o le nei ai te lo kilani fata lofa atu ya te oe ele suafo Yesu ya te fo i steimi o lumanai ya angalele le tua mai a pui pui ma le leo fatau nuina uma fo i fo fuanga i pei ona mafuai ona malanga mai tonu au kilani nei ia ele whaangaloina foi nisi o stei mole nei ftua e whaafonga ma e mata ma e whalongolongo mai e le tātou Paul Klamere nei o le tutu le upenga le loto e whaapitoa le whaatalofa ia o le ni fiafi ia tātou mafuta o te pavelu ese malau telefoni e po lau le tio po le alava se awala o lo mwhaiona e fiso tai mai ai se tātou mafuta ia o a foi le aso tai au ia nei pule a foi leo oe ma le ma ngā solonga o soi fuanga, a mai se foi ia, me o tutupu mai Samoa, ai, whasau me le nei teimi, tātou mafutai i se mafutanga whaale nganga, ala le upo le tua, ia so soni e tua ia te oe, e lau sa ilinga whaale nganga, mai se ia o le tau mafutanga, ia maua se so soni mo lo soi fua whaale nganga, so soni fo ia te oe mai tātou uma, awa le tātou savalinga, whalenganga e le nei vai tau o tātou wo iai, pata alofa e le sunga ia sau ne fiafi manga lulue, malo sau linga lue, whamnia le tua ia sau male ainga, ia le li, ia, whamnia tfo i le fiafi e nisi whamna tuina o lantu o soi fua, e le nei fiafi ia malo lava le soi fua maua, ma le langi mama, malo le tauivi, ia, waulia mai fo ni ia soi toa soi fua, ia whamnia tu le tua, ia te utau e tusa maleanga le leo le tu wauria mai uto waso soi fua. Whamria atu le aso whanau o si o a fine whaatu la fono o Letitia e le fiafi atu e el tosu maltasi utau sanga. Ia, may the Lord bless you Letitia and happy birthday and may the Lord abundantly bless your life physically and also spiritually. Ia, whamria le tua fo le tamala ainga ia Gary a Michelle whanau, vi ia le tua. Ia, le nei foi fiafi a wa tātou sawa le wali mai foi. Tātou te a leanga whaatasi le upo le tua, whaasoi no le fionga le tua, le upo le tua. Ia, e foi nisi na so tai atu nei wa yaso, e Michelle la wali tu pao tina, whaapitai tina. E ngata foi ni steimi e so tai foi tama e piu tina lava tele na so tai atu le tato emaili telefoni ia oni fesili ia ngata foi lea
ia o ni vaenga te tonu o le mta upu e lua le pe tātou te whataunuina, whatauina le nei fo i vai tau, e le tusia ngā luenga, ia ona e pe o i leana tau iai pe na tau la iai ia le tulanga, ia o le mai atu o vaenga umano o si o tātou li i whaolo Yesu, ia ai o ilo i le teimi o le asesione, ia ai whapea foi, ia le tesisione, le fio mai o le nganga pa ia ma le salalau ai o le au missionare, ia ma le au apostolo, e ave le finangalo o Yesu ke riso, le tala le lei i le lalolangi. Tātou tala noa mai alem, tātou toi fo i le whata waina o le nganga pa mai se o le aso le Pentecost o le tātou whata waina ai le launga Peteru, i le vai aso le na te nei, o le launga e ese le tāua, ia e te tauna tāua i whaife au uma le nei launga. E le ngata fo i lea o le au kerisiano whatuatua i le lii o Yesu. O se launga na amata ai ia le tala le lei, le fola folaina. There's the first proclamation, public proclamation of the gospel of Jesus Christ. So this must be very crucial, very useful, and very important to all of us, especially as ministers. Why? Because it will teach us many lessons, many lessons from this sermon of Peter. O se launga ese le tau e tele ni le sona e tele ni me matango fi ta te a o a uina mai e tonu le launga lea pe ana tau le vaso le tene tele o taimi e pe fa le tau ia ta tau le tau tu ia le launga a Peteru ma upu ia o sa le mta upu e luo le tu se ngaluenga ai pe ta tu te fa le ano ia. But I tell you what, this is very important to us Christians. O le launga mua, o le launga na amata ai o na whaao laina tangata ma mauai tangata mua. O le uluai e ka le sia Yesu ke riso i lunga o le fungai le ale sa wai ai. Le sa wai iwa mai ona pap tisoina lea o e na talia la na upu, talia le launga mua, talia la na upu male fia. Those who receive the word of God with gladness. Whamai ua whaopopoina. Whaopopoina whamai o lea aso foi, le aso leo le Pentecost. Ua whaopopoina ai pe tolu afe o tangata. Tolu afe o tangata. Whamai le whai upu e muli ala mta upu lua whai upu e whasu malifitu. Whamai wala tau vii atu ile atua. Ma ua alo faina ele no umalava. Whamai la ielea. Ua faa upopoina ile e kalesia. Mai ele launga le tasi. Whamai ua faa upopoina ile e kalesia ele ali. Oina faa upopoina ile e kalesia o le ali. E ala ile faa ngā ina o le tangata. O le whailaunga. O Peteru. Ai whao popo i le tua tangata i lana e kālesia. Wa whao popo i le li i aso whaiso o e ua whao laina. Those who God saved. E ua whao laina. Dea lata tu te whiawa wa ai il nei fiafi. E whiawa ta waina ai i a valo anga e tolu e tu tonu le launga lea. Na upai le titi ai, au te manao ia whaama otia. Emphasize. I want to emphasize the 3 prophecies. Mai le profeta o Joel. Leolo i tu tonu i. E vaema tuu i le tūlanga e mwhaiona malama lama le lei tātou i le mafuanga. Na laio na whao ngā ina e pe telu nei mausi i mai le whenginga tuai i lana launga. O le maumua mua mai le whenginga tuai le umon tātou whaitawina mai le tuse yo elu mtau pe e lua. Alono whai pe lusu mal valu e o le tol suma le lua. Le tātou whaitawina le vaso lente nei. A le tusi le a yo elu. E whaatau ai le mele nei.
Nā lai ona whao ngā mai e Peteru ia upu ia Ioelu, po na sii mai e Ioelu. Ia le tusi le, sii mai e Peteru, le tusi le e Ioelu. E whaatau ai ia le toe a fio mai o Yesu, the return, the second coming of Jesus. Ai le ngata ilea, e whaatau ai foi malelilingi i fole nganga pa ia, o le atua na ia fola ina mai, o le alilingi mai i le lalolangi. Memo mua lalna, o Ioelu e lua, fa upe lusu malvalu, o le tolu suma le lua, fa tau ai le toe a fio mai o Yesu. Tau matatu o e tala vivi, o le salamo e se fulu maleono, lono fa upu mua le ngata foi, lono fa upu se fulu, ia male mata upu atoa le, o le mata upu fa mesia, a messianic chapter, or psalm, Luinga o se salamo e whaatitau a ngā i le Mesia. E nāla na si i mai e Petelu le salamo lea, sfulma leono. E bruwa tuai pe wha mao nia tuai i tangata wha longolongo e misi a tangata i utaia. Ia le toi tū mai o Yesu. Toi tū mai o Yesu. O le memo mua o le Ioelu, e wha mauti noa tuai i tangata wa wha longolongo le aso le a mese tangata i utaia. E toe a fio mai Yesu. Ia male lingina i fole nganga pa ia. Salamo suma leono le wo mono ve tuai wha waile toe tū mai o Yesu. O le salamo e se lau se fulu. O le fo si mai e Petelu i lana launga lava le tasi. Ai waia au maia ina ia faa mao ni ai to bring some conviction to the crowd, especially the Jewish people. Faa mautu ina ai ma faa tali tonu ai le au li ia. O Yesu, wa toe fio ai o ia i le langi. Yesu lava lea e te ma le tali tonu i ai tangata Iutaia, po tangata Israel. Nau ta ua, pen tātou talanoa le vaso le nte nei, o le mafuanga lea a tātou baba ai e le launga mua lea Peteru, o Yesu lava, o le o ngā tutonu. Jesus was the central theme of the sermon. O ian whaautu i ei mea o ma, o le launga atoa. Le ai masesi a mea, na o Yesu. Ai o le mele mana o i Petelu, ina ia a watu ni wha mauninga, ena ia mai le whenga inga tuai. Ina ia mantua i tutui ai loto le uli, a fwoi tatu al noa le vaso le antene, ina umana whai launga Petelu. Ai whai mai ia le whai unga, ina ua wha matala ina le tustala o luka. Whai mai ona tui ai leo la tu loto. Their hearts got pierced, ua tui o la tu loto. Tui ai lea, ile upu. Ana le au mai e Petelu mauia, a wafo o la tu tuspaia. O tuspaia lea Iutaia, o le whenginga tuai. This is their gospel. I mean, this is their scripture. Na alala na alu Petelu au mai maui e tolu. Se i wha mao nia tuai ili au li ia na lato tue wha sa telu. Ina lava la lato misia. O Yesu lava lea. O lea e soi fua mai e o mai lava lea so lea na launga ai Petelu. E pruva tuai ile au li ia ile ngata o Yesu lea wa toe tu mai. A o ia foi, wa fio le langi. A o ia foi, e toi a fio mai. A o ia foi, o loo soi fua pea. E o mai lava, i le asole na launga toi Petelu. E ui noti, a e leo toi oti. Even though that he died, but he rose again, he descended to heaven,
And also, he is still alive. Mela lenga te ile. Mela lenga te tanga te yutea. Te tanga te nei le saule upu oka le maaio le upu. Saule ai ama se mea se vai panoa e le yo iai pe telu le pru po le faa mao ni atu o Yesu lea. This Jesus, he is the Messiah. Lo inga o sisi faa punga. O le la unga atoa pe telu. E faa mao ni atu ai. Ina ia faa tali tonu wina tangata iuteia. O Yesu ele ngata o laiso i fua mai o mai le temilea. Mai o mai fua e le asol nei. A o ia foi o le Mesia. O ia o le latou lava Mesia. Na. E vaeluaina la le nei mau mai le tuse i oelu. E taun tatou vaeluaina. Sa le tatou pai le titi ai. Whaataunuina o le nganta o le whaataunuina o le lingi mai o le nganga pa ia i tangata uma. E whaatuatua. E tā ua le upu le wha mai li lingi mai i tangata uma. Awai a tātou manatua le. E le o tangata uma. Na li lingi i aile nganga pa ia i le aso lea. O lono winga. E yesis teimi e whaataunuina ai. Le saunoanga lea le atua. E una uli lingi folo wanganga e lunga o tangata umalava. Wa laso le Pentecost na o tangata sa whaatuatua ia Yesu. Na o se laulus fulu. Ia na olo le taimi ua whaolaina le tolu wafelea. Le no whamei petelu. Ina ufisili la ulia petelu. O la mato me fai. Awa le umato whalongo le upu. Whamei petelu. Ia utou Samoa. Papatiso o na utou maua lea. O lona winga la. Na amata fo na maua i e tangata ia le mea lama lea. O lea. O le lilingi fo le nganga pa i o le tua. Ma faa ma manaina i la tau. Empowering them. E le ngata lai se laulus folu. A le uo atu. Le lilingi ina o le nganga pa i o le tua. Na o tangata faa tua ai leo. Tangata uma. Amen. Na. O lona winga la. E na o le fai upu e se fulu ma le fitu. Ma le se fulu ma le valu. Na faa tau nuuina i le aso lea. Fai upu se fulu ma le fitu la lea. O le maule o lea na si i mai le tuse yoelu. O le fai upu se fulu ma le fitu ma le fulu ma le valu. Paua i o fai upu na faa tau nuuina i le aso le Pentecost. O le siva enga ngai la loifo le fai upu suma le iwa e o i le lusu maltasi e lei faa tau nuuina. Na fai mai le fai upu suma le fitu o na aso enga tai o lo faa pea mai le atua e iu ina o li lingi fai lo nganga i lunga o tangata uma lava e mana tua e le o tangata uma na maua le nganga pa i le aso lea. Not everybody. Only the faithful people. O le fai upu suma le iwa o lusu maltasi o le vaenga lona lua lea. Vaenga lona lua lea. O le valo anga i o elu. Lea e le i faa taunu ina i lea so le Pentecost. A e faa taunu ina i steimi i le lumanai. Nai amata mai le fai upu suma le iwa mai o te fai a fo i vavenga i le langi i lunga ma fai longa i le langi i la lo o le toto ma le afi ma le asu e faa ni utu e mua na li ua o le la i le pou liuli ma le masina i le toto. Nau tala noa atua i le vaso lente nei la reto e tele i stato faa mtalanga. Alo te utala i le faa masnonga. Talks about the judgment day. Ma o le aso la lea o lo o tātou wa aia ngai. I le lumanai wha mai o le aso le li. O le aso le li i wha tau yaso wha msinonga le fitu tau sanga o pōpuanga. A o lo wha tau fo i le aso e to e fio mai e Yesu ma wha tuina lona ma lo i lunga le funga i le ele nei. Amen. Tangata malawala o le ai tu tonu o le ma lo lea. O le a wha tumuina i la tau. Pau ale o le lato wha moe moenga. Pau fo i leo le
O le awala o le amwhaiona la tō survive ma serve Yesu I lona malo, lango le malo whalenganga. O le infilling of the Holy Spirit. O le nganga pa ia. O I le anyway, ta te o te aile whamtalaina o vaenga tolu. O le whatumuina, the infilling. O le nganga pa ia, pe ona utaua. O le whaatumuina lai le nganga pa ia. Le ala utala noa tua il menen whatua na neia. E pi folinga mai e tolu ni vaenga. Whaatumuina le nganga pa ia. Le ala imtatu whapea. E le I whaato o toa le whaatumuina I le aso leo le Pentecost. A o loo tatu vava ai anga I lumanai. E le ngata na whaatumuina tangata at infilling of the Holy Spirit I le aso le Pentecost. Sa le lingi mai le nganga pa ia. Whaatumuina ai tangata mua. Le se laulus fulu, mai se fo ila tau e na whaatutua I le aso le Pentecost. Ai mana tua, e le ingata I fo ila I tangata ia na whaalongolongo le launga pe te rule me tau o le whaatumuina le nganga pa ia. No. O le melo na luala, o le ongoing fulfillment of the infilling of the Holy Spirit. O le whaawawina pea, o le whaatumuina o tangata whaatuatua. Ele ngata I. E o mai lava I le aso le nei. O loo whaawawina pea. E le whaatumuina tangata uma. Ai whaatumuina na tangata ua whaalongo I le upu. Ma whaatuatua I a Yesu Keriso. Masala mo. Papatiso. Mala maolatu maua le mea na fola ina mai. Ele ingata I le aso le Pentecost I le tolu afelea. Na faa au pea. E o mai lava I le teimi le nei. Until now, the presence. What happened? The continuation, the ongoing of the infilling of the Holy Spirit never stop. Whaawau. Ai whaawau se ia o I whea. Se ia o I le vahenga mulimuli. Ala le vahenga mulimuli. O le wha a toanga o le perofetanga le aiuelu. I le aso le li. I le aso le ngataanga. I le aso le whaamsinonga. I le fitu tausanga, matua atu o le fitu tausanga o popua ngau I a kopo. O le wha ato toina o lea wha tumuina I le aso mulimuli. E le o onga I tau o le eschatology, fulfillment. Lona winga. O le wha ato aina o le valo anga le aiuelu. I aso mulimuli. O le eschatology o le o onga I aso mulimuli. Le la iei le tel tonunga o le to tele o le au sikolo le tuspaia. O ina. E wha to ato to ai. Le fulfillment po le wha ato aina o le valo anga le elementa o ole. Le lingifo le nganga pa ia. E wha atoa le malo ke riso. Le nganga pa ia o le tua o le a. Wha tumuina ai. Langa la atasi ale malo e le tu himsisi malo. I lunga o le funga ele ele. Na o le malo ke riso. Le malo o le tua. Le ana sau Yesu e introduce mai. Le usu el tato pese. Le whakasa le tele o teimi. O le malo. O le malo e mamalu o le malo e file mu. O le malo o le asau. It's coming. It's here, but it is invisible. O le iai, tangata whatutu o tonu o le kalisi kirisiano, ai leo ilo e mata. Aisa, e le ai se pūlenga o se whai ngā malo o lo iai. It's a body of Christ, invisible, e leo I loe mata. E langa elo iese, kai sko kasi o loo, teita ia,
ia le au whaatua uma ia Yesu i le te mili nei. Na taape. Amen. Taape. To ai loa la tangata ia. Po le tino leo keriso. Po le au whaatua. Po e o lo whapena na ola whanangolango ma te talatu i la tau le whaatumunga le nganga pa ia. To ai loa i la tau le aso le sitianga. E sa wa Yesu e sitia lana e kalesia. That invisible kingdom of God. Oi o tangata whaatua i le atua. Na whauleo le whailo le malo ke riso i lungo le funga i le mo le afe te usanga. O na nofo tupu whatasia i le o ia. Mai lanto uma o le a whaatumuina i le nganga pa i o le atua i tutonu o le malo. Because the Holy Spirit will feel the kingdom, feel everybody, and everybody will live under the operation of the Holy Spirit, worshiping Christ on the throne of his father David. Le aifo matapuai mavivii tuli vai uma ya keriso Yesu. Tangata e whaatumuina i la tau i le nganga pa ia o le atua. O le mausi ilo na lua. Na si i mai e petelu le salamo e sfulma le ono. Fai upu e valu e o sfulma le tasi. O upu ana e tasi. O le fo e jo tonu o le mata upu lava le lua. A lona fai upu e lua sfulma le lima e o lua sfulma le fitu. A tango e fai tau le salamo. O upu umana i ai se fulma le ono. Mta upu sfulma le ono fai upu e valu e o sfulma le tasi. Le fo e to e repeat pe quote mai e Peteru. I le fai upu e lua sfulma le lima e o lua sfulma le fitu. So vatua se fa atatanga. O upu ne fa pea. Awa e tele tuua au ili tuunga mau. E tele tuu fo ia au lo tangata pa ia o ia ile pala. We e fai loa mai ia te au wala leola. E te whaatumu mai ia te au ile fia. I o luma. Na uta ua na lela. O le maulea. Na si me petelu. E wha mao ni ai tangata ia na o lantu wha satalu. Ina o lantu misi. E wha mao ni ai. O Yesu. Ua toe tu mai oia. Tatu Yesu, a whaing tau whaalongo, ingi rumors, a whaing tau whaalongo, ingi tala pepelo whapea, ele toe tu mai Yesu, lena whaasa taura Roma, male au whai lotu, aua tau te telitonu iai. Telitonu le mele o whea tuai. Leanga o lea e valo ia mai, le tau lava script, e ko waku spa ia. Valo ia ai, valo ia e ta vita. Valo ia e ta vita. Ma le au tū lea na mai e ta vita al salamo suma leona. O le manatu au tū ina ia whailo atu. Jesus is your Messiah and he is risen. O ia o le tau Mesia? Ma ua toe tū o ia. Na e mai e ta vita e lan salamo. Mai e te le tu ua. Mai e le tu ina e le tua. Lo ua nganga le tuunga mau. E te le tu ua lo tangata pa ia e o ia le pala. O le veseli. O i lai whaata tau i e tā vita na upu. A e whai tau i e. I pi fōlinga mai o ngai whaata tau e tā vita i a te ia. Whape tā vita. A woti. E le tu ua e le tua lo tino. Ma lo ua nganga i tu tonu le tuunga mau e nofo ia. Ai ave le tua. E tu sai ma upu e na u whaita wina atua. Wha mai e ave ese le pule le atua. Mai e te le tu ua pe au. Lau tino pa ia le tuunga mau. Lolo inga alu ese. Sooner or later, the body and the soul will disappear. Will leave the grave. Will leave the graveyard. Alu ese ma le tuunga mau. O ile na whai whaatau e tā vita nei upu. Na whai whaata tau e tā vita i le mea na i e loa le whaalinga na mai e le atua. Na te perofetaina e iei le tangata o le a whanau mai i lona laina, po lona ainga. O ia lea o lona lava atali. E iei le teimi o le a oti ai mamaliu. Ai le tu ua e le atua le tamā.
le tino Yesu e whaavavaua ina. Te le tu ua lo tino pa ia ina ia pala i le tuunga mau. E avese. Palongo fo leo le tu e whaamama mai e pe telu ia na upu. Milana launga. Nai wha mai ai. O le nei fo lau perfetta wa perfetta wha mai se mai. Wha ipo lusu maliwa. Le au soe. Se e o matua whai atu i ate utou i lea tupunga. I lea tupunga o tā vita. I lea tupunga o tā vita. Ua maliu oia. Ale whatau ia Yesu. Wha mai se e o whai atu i ate utou e winga i lea tupunga. O ile tupunga o Yesu. Tangatan tupunga mai ia tā vita. Mai se o whai atu i ate one of my descendant. Somebody that came through my line. Le lewa mai peteru. Se mai, se e o matua whai atu i ate utou. I lea tupunga o tā vita. Ua maliu o ia. Ua tanu mea foi. Ua ia te i tātou. Lona tuunga mau. Wa o mai i ona po nei. Amen. Anyway, o le vaenga muli na. O nae whaata tau i a tā vita. Se i o matua whai atu i atu tau i lea tupunga o tā vita. Ua maliu o ia. Sorry, o nae whaata tau i a tā vita le. Se i o whaasa o tulu vaenga lea. E leo Yesu, a nae whaata tau i a tā vita e pe telua na upu. O tā vita o le tupunga. Amen. Whamai ua maliu o ia. Iai tā vita. Ua tanu mea foi. Iai tā vita. Whamai ua ia i tā tolo na tuunga mau. Ua oo mai i ona pone. In other words, David died and his grave is still existing. He's still here and his body is still rotten inside his grave. O lai pala i ama, nai e tā vita ia, ponga iwi o tā vita e lonu tunga mau. Loringa e lei toe tū tā vita. Whamai o le nei foi, awa o le profeta o ia, o ile whatau e pe telu upuia, o tā vita. Walan whamai o tā vita o le profeta, ua profeta mai e tā vita le mele nei. Ma ua iloa e ia, na matua tautō mai le atua ia te ia, tautō mai le atua ia tā vita. Na te whaatuina le keriso mai lana whanau i la le tino, le ala. Mai ua matua tau tino mai e le atua ia tā vita. Na te whaatuina mai seisi tangata mai lona tino, po lona leina, po lona au ainga. Mai e ti e ai o ia i lona nofo ali. Ua mua i loa e ia, o lea ua na whai mai ai i le toe tu mai o le keriso. Ua le tu ua o ia le tuunga mau means Christ is no longer in the grave. Ua le o foi le pala i lona tino. Ke ilala uli ia, e langa vatu la unga petelu, e vatu e male mau, o le tauta vita lea, na perfeta i mene i whata tau i a Yesu lea o tu e tu. Wa ke i hatangata i uteia. Amen. Na. Maulon tolu. Si i mai e pe telu le salamu se lau se fulu. O le matau pu atoa, ai pe o le whai pu se fulu. A o loo whata tau, le au mainga e pe telu o le maulea, e pruwa tua i pe wha mao nia tua i tangata nei. O Yesu lau te fio ai le langi. Jesus is descending to his Father. To e fio Yesu. I mean, Jesus is ascending po ua fio. Not descending o le nganga po inga descend ao. Yesu wa ascend po inga ua fio ai. E se le fio ai, e se le fio ifo. O le fio ai, o le ascend. Jesus is ascending to his Father. Wa fio Yesu le langi. Na fa mai upu mai o tulei mai le fio nga le li I lo ua li. Ia e nofo I lo I tu tau matause. Ia o whaia o e ita ia to e mamea e tu wai o vai.
E tasi il fa liungo nei upo Petelu, ua valo ia e tavita, le toia fioa e o Yesu i langi ma o lo o iai o ia i le tūta matau o lona tama i le langi. O upo Petelu sa ia fa ilo atu le motu o tangata fa pea, ona ua nofo tupu Yesu i le tūta matau o lona tama. O le mafuanga le o tātou mauai, le aso le nei, le lilingi ifo le nganga pa ia, i le aso le nei. Wou tau whaalongo atu i mea, wou tau whaalongo iai, wou tau waai atu i mea, wou tau waai iai. I mea mateu tia wou tau moli mawina, le aso le nei. Waalana tutupu me nei. Ona o Yesu wa fio o ia i le tū, tau matau, o lona tama. Nona winga na fio Yesu, ai lilingi mai, le nganga pa ia o lona tama. Pei po tolu lua. O Yesu lava lena, ua toe whaatuina le atua, o moli mau i mātou umai le nā mea. O le nei foi, ona ua si tia o ia i lunga, ele a ao tau matau o le atua. Ma ua maua e ia mai le tamā, whalongo, ua maua e ia mai le tamā o le anganga pa ia na fola ina, ua lilingi i fuai e ia le nei mea, ua outou loa ma whaalongo iai. Mai Peter. Yes. Jesus is enthroned. Jesus is exalted. And now he had the authority from his Father so that he can pour out the Spirit. Today, now we can see that we have the Holy Spirit. Why? Because Jesus is in heaven at the right-hand side of his Father. And now he's pouring out the Holy Spirit today. Mena wala ino mafua le asul nei. Langa la uno fotupu Yesu le langi. Ana fa pe le fio Yesu le langi. Ele aise nganga pa ia le asul le nei. Le no fa mal mainat. Wa va ele tua ia Yesu lona tali. O lona tali. Wa ia toi lilingi mai lona lava nganga pa ia i le aso leo le Pentecost. Ma faa manui ai, ma faa mamanaina ai, tangata faa tua umasa ia i le aso. Faya tupe teri ai la tau, o le nganga pa ia lea, sa fola ina mai e le tua le tama. Lea ana lea fio atu lava, ma toe fo i atu lo na alo, e to tasi i le langi. Ma ia no foia lea no foa le lofa tu noi lo nei tu tau matau. E le tupu le aso nei, lea na valo ia, e yo elu, i le iwa senaturi lo na iwa. Mamao i tua, mamao i tua i le tala o le vavau, le aso ma le teimi na valo ia ai. A lea fato a li lingi ifo, lea fato a tupu, aso e ngatai. Ai sea, ana le nofo tupu Yesu i lo nofo ali, i le tuta mtau lontama. E le avatu alonta maa le whaatangana ma le pule le lingi loa le mea na au folfolaina na au whaongaina ila au na yo elu. This is your moment. Now you can send the Holy Spirit and feel my faithful people. Ma whaatumuinai tangata whaatutua. Amen. Na o le point po le meta ua na tau ma fai pe telu e fai loa. So te mono fatu e so te fatu anga taua. O le meta ua lava na mana pe telu ne ia fa mautu i ma fau ma loto o tangata i fa longo. Tangata i uteia. O Yesu o ia le Mesia. Ma o loo soifua mai lava o ia. E o mai le aso le nei. Nena foi te wina na nei. Na watu e pe telu ni wha mauninga i nei mea pe ono whaita wina le tele fo vaenga. Ai, na manao pe telu e watu e ni wha mauninga. Wha maunia i tangata nei. O le memo mua o ngā luenga sa whaia Yesu. O ngā luenga e le aise tasi tangata e mawhaia nei e whaia. Ngā whaia tau ai na whaia tau mai na e le mta upu. Na,
Fai upo lusu malua. Se mai o tou Israelue. Fa longo mai nei upu. O Yesu o le Nazareta o le tangata na whaasinoina le tue a tou. I mea mana. Ma va venga ma fai longa ua whaia. E le atua yo o tou luma e ia. Lesi le mea na sii mai e Peteru. I lana launga. E wha mao ni ai ma toe. Mo mono atu I mafau fau la uli ia masol salo. Nano tau vavai, nano tau whalongo. I mea na whaia Yesu. Lase si mea tau te mana na o e wha mao ni ai o Yesu. O ia o le atua, o ia o le alo le atua. Tau te leo mana tua vavenga, tau te leo mana tua tala I vavenga, tau te leo a aini vavenga na whaia Yesu. Tau te leo I mata, e lei nisi o tau a inga e na wha malolo ina Yesu. E leo vavenga I loa na e tau nou tau te le tonu. Le tau. Amen. O vavenga ma wha longa sa I e whaia. Mai se lava le evangelia Ioane o lo tumu ai. Vavenga o mea actual miracles and signs and wonders. Fa mauni ai lona mamalu ma le mana siri ese sa ia teia. Ma fa loa ai e tasi lava o ia. Ma lona tamae pe ona Ioane Ioane sumal fa. Fa ipo sfulu. Ma sumal tasi. Lesi mea na si I mai e Petelu salamo le sfuma leono. Wata ua ile manino ma fa maonia le oti o ta vita matanu mia le tunga mau. O ia le profeta le tua e sa fa tau upo ta vita ia Yesu o ia le Mesia. Sa le I tu mau ai pe o ia le tunga mau. Ai sa tu e fa tuina mai o ia e lona tama. O le si mea sa valo ia lava Yesu o ia lava. O le tu maleola. Whaalongo ia le tele o tangata nei. Ai le tele tonu. A le fo toi ta ua mai I le fai upu le tonu suma le lua. Tau fai tauina. Mai o Yesu lava le na. Ua toi whatu wina le tua. O moli mau I mātou uma I le nā mea. Toi whatuina mai e le tua. Aina tau tino a Yesu. O au lava o le tue tu ma le ola. Evangelia Ioane mta apo sumal fava upe ono. I am the life. I am the resurrection and life. Leise si el watu I lo tama. Pe ale ui mai a tea. Lesi mea o le fio ifo le nganga pa I le aso lea. Lesi le wha mao ningo e Peteru. E winga ia Yesu o le Mesia ma ua tu e tu ma o lo soifua pe o ia. O le fio ifo le o le nganga pa ia I le aso o le Pentecost o le ti a tolu tolu. O le fio ifo le nganga pa ia o le si lea whaamau whailonga e whailoa tua I tangata. O Yesu, o ia o lo soifua. O ia o le Mesia. Pe ona whai mail whai upo tolu sumal tolu le la whai te wina. O le nei foi, ona ua si itia o ia I lunga, o le a ao tau matau o le atua. Ma ua maua e ia maili ta mao le anganga pa ia ua fola folaina. Ua lilingi ifo ai e ia le nei mea ua outo I loa ma wha longo I nei. Ia leo ua whaitau wha alua atu vangana. Ade wha mautuina male ia mausali lo tātou fo I va ai iai ma lo tātou tel tonunga maututu le tā ua tele. O le launga le nei a Peteru. Amen. Ia. Matau lia la le si talole melena moa 29 fisiri o le tā ua tele o le mele o le taimi na sui ai ma li liu loto o tangata iu teia I le upu, le teia I le upu o le tua. Whao la ina ai ma sui ai o langa o tangata. Mai le whai upu e tolu suma le fitu e o le whātasi. Amen. Ai o te fi au mai ala le tātou no le whao le tanga.
Ma le suia i o tangata i le launga mua o le wha o le tanga. Le upo le atua. Ai o te fia o mai le whai upo e lusu ma le wha. Whai upo e lusu ma le wha o nalo i le ata matanga o fia lama. O le tāua o le launga lea. O lo o mamoli atua i fo i male wha o le tanga ina ia wha o le ina le tangata. Anga sala pe asala mo. Ma wha tua ia Yesu. O le whaipo e lusu man whaol o whapelo na whaitawina. O ia ua whaatuina mai e le atua. Ua na tatala i puapua ngā o le oti. Awana le mawhai o na tāo fia ina ai. O ia. Whapelo manatu. I whale tāua le whai upu malon whaitawina e pi whale ise. A anoa pe a fua ngai. Isi vaenga tāua i umon tātou tala no e te lo. O le whai upu la. O le whai upu e matua i manino le leo tele mai ai o le tāua. O le wha o le tanga. Le liliwina mai le pong sā ma le oti a ngai i le malama ma le ola. Amen. Whamai o ia ua wha tuina mai e le atua. Nā lai tau tala ia Yesu le na whaatua lon te mā. Ai whamai upu nei, uana te tala ina. Whamai uana te tala i puapua ngā o le oti. Ai whalongo lai upu ia. Awana le mawhaia o na tāo fia ina ai o ia. Ele i mawhaia le tunga mau o na tāo fia ina ai o ia le pong sā. Ma le mālaia o le oti. Le upu lea pupua ngā le oti, le ufa Britania, agony of death. E iso na winga e whaamtalaina e whapea, o le tuunga mau, o le manawa lea, e whaatustusa i le mea sa tātou iai, i tu tonu o manawa o tātou tina. Ai tātou te lei whana nau mai. E vai e ile ata. Sa e le iloa le malam lama sa i tu tonu, sa u tu tonu foi o le manawa o lo tina se tu lo lava. In the womb of my mother. Ai ele teimi na o saua i fafo. Pe i oe, tātou whana nau mai o tātou tina. Ma o tātou loa le malama lama. Tātou o mai le neira langi malama lama. A ua elu ese mai e taipe o se tuunga mau le mea sa tātou iai. A ua e whanau mai i le ola. Mea whala nai leina whata tau e Yesu. Le mea tau o le tangata ua a mata lona o langa fau ia ke riso. A e whata tau i le toe whanau. Born again. Lena vevesi ai niko temo vamai. Whawhewna u toi whanau mana volo tina. E vamai Yesu. O le whanau mai le tino, o le tino lea. A o le whanau mai le nganga, o le nganga lea. O le atala o lo tātou iai to tonu, o le mea pong sā po to tonu o tātou tina. Tātou te lei whanau mai. I le tino le nei. Maua leola. Wa watu e le tua leola i atoe. Ina ua tipi le kōd fo le mai lo tina ua maua. Maua leola, mai le tua. Wa e ola, wa e manava. Wa le tue manava i lo tina, le manava lo tina, au e manava i le manava ola le tua. You have a new life. You got a life. E whalongo fo i upui o ngā luenga lona mtau po sfumaltolo. Whamaunia mai ai i ale mele o te whētua. Mtau po sumal tolu alon whau po tolu sumal tolu. O loi uwha pia. O upo le launga a Paulo. Me la malanga mapanapa. Ale manai i o le launga a Paulo le launga tuai i tangata ane tioka. Me tangata le mesa iai. A whamailu whai upo tolu sumal tolu. Ua whaao lea e lea tua i a te i tātou
o ala tau whanau. I lona toe whaatuina o Yesu e pei ona tu sia foi i le salamo e lua. Whalongo lai upuia. O lo ua tali oe ua whanaua oe e au i le aso nei. Te mawai foi lele iai pe o le whata tau mai o le mea sa iai Yesu sa whanau mai ei o ia mai le tuunga mau a ngai i le ola fou ma si tia tuai o ia i lona tama. He was exalted. He was resurrected, come out of the grave. Aluese mai o ia mai le tuunga mau. O na aluatu ai leo o ia ma whaapaleina ma whaamamaluina o ia. Ina ua toe fo'i atu o ia i lona tama. He came back to life and now he's exalted. O luingo o Yesu lama. Na ia au maia se ata o se whaataita inga o le mea tau o le toe whanau whaalenganga. E lo le tinana le tātou te whaatau wa ina whanau mo le tina. A o le tātou whanau whaalenganga. Nā ngā le winga ngā le upu, born again. Born again means to born from above. Toi whanau mai i le atua. Whanau mai le pongsa, a ngā i le mālam lama. Whanau mai le oti sa i aile tangata i laulangi, a ngā i le ola fau. Le i upuia. O le winga i upuia le no whaitau ina nei. I whamela apostolo Paulo. Whatatau ia Yesu ea. Whamai o le atali oe. Ua whanaua oe e au i le aso nei. Loinga o Yesu ua whapenao na alu ese mai o ia mai le manava. Manava o se oli po le manava o le tuunga mau. Ma whanau mai o ia. E whai ma whaataita inga o le whao le tanga. Le la ua o mai i le whai ungo le launga Peteru. Oka se mātango fie. Oka se māneia. O le mea ua o iei tangata. Sa lātou whaalongo i le upu. Ma o lātou talia ina. La le mea o iei. Whanau whaale nganga. Whanau mai le pong sā ma le māna malama sa iei. Anga i lea. Anga i le ola fau. Ma le lingi atu iei le nganga o le tua ma wha ma manaina i lātou. The moment that they accept Jesus in their lives, that was the moment that they came out of the darkness into light. Out from the death into life, into a new life. O mai lātou i se ola fau. Tui o lātou loto le upu le atua. Mai loa ai le matau tia o le ngā ruenga le upu po le tala le lei. E momoli atuina le wha o le tanga. E wha longo i ele tangata. Ma wha tua ma salamo i le upu le atua. Le o mea le teimil nei. Le alavai e valo ia. Le alavai alanga. Le alavai fola. Le tala le lei e ana au auna. Ina ia tu tele ni tangata e ese mai le tunga mau. Le ale tunga mau o le ata o le oti le lolangi mono tu ina naunga. I exalt. I whaeaina. Whaeaina ia maua le ola fau mai a ke riso. Mai le lua le konito mta upu e lima o fai suma le fitu o se ua ia ke riso. Nala winga le upu o se ua na maua le wha o le tanga ma fio mai le nganga o ke riso i tu tonu ia te ia. Wha mai o le tangata fau o ia. He is a new creation. Wha mai ua vai mea tuai e whauta ua wha fauina mea uma. Amen. Na, talo la ua tali e tuai ni nai fisili e winga le wha o le tanga e pio nai fisili o lesi vaenga o le lesi fisili na fisili mai le vaenga le la tatu o te lo le ale uma ai fa uma le vai aso le ia le vaenga ta ua lava o le fai unga o le mata upu le e lua le tatu tano mai le fai upu e fa suma le lua e o atu le fa suma le fitu le la ua to tele le karesia oka
tolu afe. Toe la unga pe telu e le aso na popula ai o ina savali ai le pipili me no tu e Ioane fa me fa popo ai nisi na fa o leina wa lima afe ya u te loa e sili atu na numera pe a faite wina umantangata le ringo wa tumu matupu le ngā luenga le kale sia le tua le la tatu va ai le fai upu e lu fasu ma le lua o le a le tu inga e kale sia sa iai le amatanga o le kale sia le te lo sa tu tele dominated tangata yu teia le kale sia le amatanga e Yerusalema muliane na fa popo ye nai tangata nu ese na ye le kale sia Yerusalema fa te tainga la ingo Cornelio a ole to tele o tangata nu ese to ato tele matumu mai tonu le leulua e kale sia e na ua fatuina le kale sia lona lua i ane tioka ma amata eo na lo lofi mai loa tangata nu ese i tonu o le e kale sia Yesu Keriso al to inga mele sa ia le kale sia nai fa matala mai le foi fasu o kale manaia fa mai o tu mau pe ila to le mata upu le apostolo la le mata upu o le upu le tua male mafuta fatasi la le mafutanga ma nei o le mafutanga tolu male tofto fingo le areto la fa manatunga matalo talonga tatalo wo fo ile fefe tangata uma wa faya fo ile wa apostolo va venga ma fa ilonga tele fa mai wa fa tasia fo ye wa fa tu uma lava wa tu tele ala tu mea uma lava la na mea o le foai wa fa tau tu fo ia la tu fa mai fa tau fo ia la tu fa nua ma loa ma wa tufa le tau o ia mea i tangata uma ua wha tau i le mativa o le tangata le mea le nā lava o le foai. Ua la tau no nofo pea ma le loto ngatasi i le malu i le aso ma le aso. Ua tofi fo i le areto i le fale ma le fale. Ua la tau ai a la tau mea ai ma le fia ma le loto wha maoni. Ua la tau vivii atu i le atua la na mea vivii ta puai. I le atua ma ua alofaina le nuu malava ma ua whao popoina le kale sia le lii yaso fai soo o e ua whao laina. Te loa e sele manaia o le vaenga lea o i tatu te loa po le alto inga e kale sia sa iaile e kale sia i le amatanga. E ono lani ma te itusi o le fa po le F e ono o te fia o mai ai ni mea tāua sa whaia tu tonu le kalesia e a mai ai se whaataita inga po se ata tāua ia i tātou i le tāua tele o le amatanga o le ulua e kalesia ina uma vaila so le Pentecost i le nau o tangata i le o mai whaatasi i le for one reason, o mai e tāpuai, o mai e mafuta ma tāpuai whaatasi i le atua. Teimi lele i engi wharesā, le engi sunako sa whai i fale o ainga, a matai e kalesia i ea vai teimi. A o mea sa la tu whaia, mea i e onon tā uana nei, tonu le mta upulea. E tā ua ilu tātou vava ai i le upule nei o le tāpuai, o le worship, mea leo na o tangata i le maftanga i aso ia o le maftanga i o e tāpuai, i o mai fo te mil nei. Fa tāua i e tātou le tāua o le mel nei o le o i le aso sae o e tāpuai, i o le maftanga. Tātou tele o le lotu, ai tātou te o tātou tāpuai. We're not going to religious, we're not going to church, but we are going to worship. Ai ono la mea e watu fatino. There are 6 elements. A le lau te au maia i se whainga fia on tātou wō te itasi ai le vaso le la sau nei. E amata i le whā mea umane i ono mea na whaatino e tangata. O mea fo i e whaatino e ala i ona e alu i le lotu i le aso sa. E te tau ona e whaatino mea ia. E 5 mea e whai le service al tangata. A e tasi le ministry a le tua.
Le lau fa lau tua. E amata uma le fa. A whailau i sau peninga e tango le tusi. E amata uma le fa. O le memo mua e fa tino o le tapua inga i le amatanga i le lotu e kalesia kirisiano. O le me tau o le fa longo longo. A o le upu. A le o fa amata tu o le vaenga mua. O le F mua o le fa longo. Wa o batuang inga le upu. O le ale ai sona loloto. Ma sona anoa. We can never see any profound if I just say the word. Ai au fai atu fa longo longo. Ile upu. Ona matango fie lea. Awa le me tāua le upu. O le tāua o lau fa longo. Fa longo talinga ai sili ai le fa longo o le nganga. Ile upu. O le mea mua la tātou te o te itasi e le vaiaso le la zau nei. Fa longo longo ile upu. Ile mata upu ale au apostolo. Le sa fa longo longo ai tangata o le kalesia ila ia o onga. Mata upu ale au apostolo. Mata upu fa vai ale au apostolo. Na te maua ile e peru o lona mata upu e ono. Fa upu mo mue o le tolu. Le mata upu o le au apostolo. Talo se utango e, fa tau watu. Ta upu fa vai fo i e taunga fa vai e lo so e fua malo ola. I lo langa fa le nganga, ma ta upu ta ua nei. Ta upu la le lo apostolo, ole upu ole tua. Ai amai ala tu mta upu ta ua e la amtanga ole o langa fa le nganga. Mai ole melea, ina ta tu ua ia o mata upu ia po awa onga, mua. A keriso, a ia ta tu fa o atu ile fa atu atuanga. Au ole toi tuina ilalo le fa vai the foundation of Christianity, of Christian life. La le memo mua fa vai o le salamo. Inga luenga o tiai. Lua ma le fa tua ile tua. Tolu mata upu le papatsonga. Meia lengta tu ta ua lengta ua e paulo ilana launga i. Ngo fisili la ulia pala le me fai. Alesa wei mei e lua le fa vai. Mai paulo. Salamo ma papatiso. O le mata upu le papatsonga. Mlesi mata upu fa vai. Ale wa apostolo. E mana umia foi lo tatou ui ai i fa vai lea. Ma le fa e o lima. Ma le mata upu le toi tutu mai. The resurrection. O e woti. Ma le mata upu i le faa masinonga e faa vavau. Ta upu la nei ono. Ale wa apostolo. Le la iei faa longo i le memo mua. Faa longo i le upu le atua. Ta upu la wa apostolo. O le falo na lua. Faa tasia i le maftanga. United. Come together, unite and fellowship. Unity. Whaatastasi le maftanga. Ke loe wha aluanga tau mai le maftanga i samai. Palakalafa lenga ufai tau ina tuanei. Ongo le tau o le maftanga. E tono le karesia. O le whalon tolu. Wha manatunga. Na e sau ngā o le toftofinga o le areto. Amen. Le whalon tolu le naa. Falo na fa tonga atu. O le fa tonga o le si upu o le tatalo. Le si na meta ua i le sa, te alu le sa. Fa tonga. Te alu le sa le lotu, te alu le sa te apuai. Te fa tonga. Te talo i le atua. O le falo na lima. O le foai. Pe mai fa punga wo tu tele ala tu mea ma ua tufa atu i e mativa. Isi le menta ua i tono le kalesia o le foai. Ana le foai tangata matitiva. I te tono le kalesia.
e le lifia mai na o lato uso matitiva. Matua matitiva lava. And they were all in common. On tutusa i leo i lato. Ina wa iai le foa i loto o tangata. Ona wa whaatu muina i lato le nganga pa ia. Male mea mulmuli, melo nono. O le wha manu mavivi. Worship. Praise and worship. Wha manu mavivi i atu i le atua. Yeah. O mena tātou te fia tal noa le vai aso le, wa ese le tāuangi, a tu whatasi me ilmu, tasi ala upu e tu whatasi i mene iono, o le tāpo inga. Worship. A e te talo, ngai ke worship, ngai te tāpuai. A e foai, ngai te tāpuai. A e vivii, ngai te tāpuai. A e te talo, ngai te tāpuai. A whailau whamantunga, nai te tāpuai. A whatastasi le maftanga, nai te tāpuai. A whalonga foi le upo le tua. It's a part of worship. Nā foi e te tāpuai. E tātou te pai e le vai aso lea. Tā ua mea. This is a very simple form of worship that ever revealed in the Word of God. But I tell you what, this is the form. This is the original form of worship. O le whainga leo le tāpua inga sa a mata mai ai le ekalesia. O la tu mei no whai. Ia, le ua o mai ngiwai taimi. Ia ua pū le a le whaala puputonga ia ma la kou style, ma swing, ma whainga, ma pattern, ma forms, Pai ese le manaia o le form lea e a foi e a tātou wawa i e mene e ono o mene o le tātou le sae fatino e lima tātou me fai a tasi ale mea le tu e fai mai mo tātou o lana upu e fola e lana auna au isi mea uma ka ko ke minister i le tua fai loa to elu tatu fa mauni le tua ai tasi ale me sa le tua ile sa fai ma so uma ka ko mai fa tasi e mai lana upu e mai lana au na fai au e mai ya si fa fanga i lo langa malo langa e le o sa o ama le leila o sa vali fa le nganga anyway ya na fanga ta mai ina ala tala tu tatu leina e le fiafi e si fia fa popo mai foi ya pe foi so fisili le fiafi il tatu mta upu tala tu tato leina le fiafi e le usau tato rival out alofa lava sui momua alofa poni alofa Antonina a mai ortina ia le malolosia faftai watilo sunga ia le li ia amene faftai mo mata upun le tula le po ma na ia tele so mai ngata to ta upun na foi vai o mai nei vai aso vi ele ali faftai tele lava le sunga mo fa mala la mai no le aksiunga le tua ma na ia foi nei vai ngau toi au mai ma fau fau atiri e mo le vai aso pe au dia e upuia e uno e ia le tua me uma e faftai tele lava poni mo tu fai na mai aksiunga le tua fa mala mai i mea uma lava. Ia le atua, ia rafongi ia le atua, o ai pele, ma lo si le tino le lo sol ma fofau. A sili le anganga e au nai pia. Tau tua lo na fina ngalo, e au ngā fui mo ma tau nei fia mau a sili le. Ma la malama ia fio ngā le atua. Ia le li. O le mala au atile la lango atila po kalamu. Tele lava. Tele lava manuia le popo ni. Tai e te oltina, faftai tele lava le lango mai. A lofa tele atu ia atu oe. Tatu tu e filo i fo leva iaso. Lofa atu fo ia atu oe mal faltua ma la inga. Tai so i fo ia. Fatonina fa so i fo. Fatalo fo le tatu volau. Talofa. Talofa lau. Talofa. Dau. Ya. Ma lor so i fo mau. Alo lava fa ko al marulu. Ya, al kala ngi ko inga. Nei mo le nga fa kai mal fa malo do sungo fa mal ma inga mai.
O me wa o ma o fai ka o ma vai ai dei te ma la ma ke de pe o ngai fa ma mai yo ai mo le kwala nga fa ka ke de la nga do nga fi ka ro Yeleri. e nga mo ma ko yo o e lo fi ma la ma sai di de fi o po ya de kwa wa ke de vai nga lo loko e de o e de ma ko fa o ma le yo pia ka wal ku se fai ka yang ar fai ka wa pa wa nga uma a winga ka si upu mo nga winga me kupu me ya ai kidding fa ma me lo sunga pa ka ngai o le kwela nga fa kai fonki tai o ye de ku pe ala kala ya lo fongi de ku pa kumuro tai tele la mo le fol inga ma le fa ma me nga wa nga fi pa ia e nga mo i ma ko ngi lo kom fa ya Yeleri. Ya fa muere kwela usunga ngai po fa muere po kinga la inga mal ko falo Af tai lava te lo so. Te uso atu lo. Fionga le au. Ta tu te fela foi leva ia so fa tai lango mai lo fa foi ia tu me la inga. so i foi ia ponki Ja, fa ia so foi. aso Ja, na wala mai, na ele ava no pe fie wala mai, e foi so fina ngalo. E foi se fisili ia, wala mai na mo lo ava no le taimi. Te fo umal tatu taimi a tu wala mai, ia na leva yaso ia tatu aim fa longo. Ia se ia wili tatu upu ia. Ile vai asfo. Ole ia tatu wala au, sau tatu wala au, talofa. Talofa la. Aso mo poni. Talofa Jake, malo. O mai tona naki. Mai are Mai maru lua. Are aka fore afi baka le TV para no ko pokalami. Yeleli. Ia, sa kaya morka ko pokalami ngefi afi pon. Yeleli. Ko ko nga wo fa so ko fo inisio kama makinga makua. Ko se la ngonga fo ngaro ngi kanga. Ma ia mele ide paso mai ide lua i kapoinga. Ia. Pero e kapoinga le foi ai voi apela mo morang karita. Ia. Fa ka de se va e kapoi i lunga no bongoma. Ia. Foi pe ko ia. Na. Ela ve uma ya me yo no yanga u fita wa ka ki o este e me para mo ngang fai mi siona tali. Pero ga fa so ele kau nga lu som ngor for sai ia Skype. E quero que kapuai falong ia por ale upura for ia be no masa ngira ka ko ke o ko na for be yo for sa. Yes. Ia atu ole se aunga le ia ka u. So i pe ia so. Ia. E po kalame ka ku i pe wa fa so mai lo sunga ni. Ele. Ya fia. Kola nga fa pon. Taf tai. Mo nga pea. Talo fatu ya tu mo se wa inga. Tike ngai. Fo ya lo sunga ya ma pe ho fa ko mo ko alo. Ne ho ma ko ingi. Ya, tike el marulu nga. Alo fa tele atu take. Ya. Ya fa se fo. Ya, se fo. Talo fo tatu blau. Talo. Talo. Lo. Yo. Este que la le tiu. Talo voli. Oi. Ya. Te jom fai mai ya ole nai molta tu no. Tu titi a hoi umata tu minute. Ya ona tatu fatu fa fo le fiafi. Ai jom fai mai pe a fai oi tau fai mai le fiafi. Ole taua i o nei meo tapo inga pe fon sao noa ia nisi fo suia me se sunga ia Jake meo tapo inga. E taua ia o nei te lo mani ia e alu lotu le sa e ue te manat fo la te alu lotu angai te alu te tapo ai o le lotu e peo se upua ma masangia ai le alu e tapo ai le ia alofa tatu walau Alofa ia ia o ngā lava e leo tele mai ale le la ki la lo le kio e taunga tape ia pe titi le mulan ia leo kape ia o la longa mai ma lei sao no mai tina ba ni kele ka sili mere pa kiso
Wai bo ya sa kalo kulo kumasangay la iki kalwo mi va penga. Ya kai ni wa mang malo le tu por sile bu Yesu ku poku. Le kau ni pap kiso ka kai wa po na king. Po na king ya Yesu le dinga monga ka pisili ye mawela langi pile muno. Era piso Agora ko ka ino kupu le tenga. Ele se pile mu pon ali ngole ka ku wala ko yula ku. Ba fo fa wali de le sa wala pa yo le to Yesu. O ka se ma ka ngo ye ma eu. Ese mo yo le me yo pa kiso. Male pa kiso le nganga ese ma ka yo ese ala kala ngonga malo ka mal malama ngo. Mo experience leo langa fio mai Yesu apon. Ya. Ila be ingo ka ko malalanga mai sa mele a kalia Yesu papito. Ya wa ko langi e mo ya yo loku ke al foya loku wa nin foi ngo ba iso kanga ka masa ye mo fa ko ya. Ya wa kai kai pa kanga le lo se mea e ka kiele a fio ngale tu. Te asa individu ka kalilo. E vanga ma ele kala wole lenga ya pap kiso ai o ye fare nga mga ya kiso ai le foi pap kiso pa ke ni ke de ke alura fa fi ku nga e mal mla mai de nga le ke we ngor ka kana o na manwa le pap kiso ya ya vai fo ele pap kiso fa ya le fa ko fu la lo ya ya lui fa tofu la lo malo lo ai ia wala ke lo Yesu ele mal malama mai fo lo mai ngole mele le kunga mau mkau kia wai e nenga le e moa si le poto le tua le lang ia wa va pe le au mai kili ke wisto le alu pa ia le tua ia va pe ge o fa ia le anga sala fa ia se ia va ko ba ki ka wa ese le mla ai a communicate le afionga Yesu o va vir mal mla le skup lang va lo ai fa lo alu mal lo fa Yesu le ko bli sa ka lo naftai alo pe apa ko fa ye de ka fa lo bangu ba wa ai fio le lang sa ka go wa ge la le a ko ka wa ka mau be video ge le lo ka ma ki Mire kuku mai ku kikeli. Yo ke ka mo mga kuha uli walang sa sabnes. Le fa lo le ngai. Ba fa ku la ko wa ale sten racing ha wa ale iko papelegia bo fu ngai fa ko tinga ke le o me pa ko si ngai ma ko ka se fu. Alo, paftai, tai oli, ya, mo forta taimi ya ma rolava, paftai mole. Fin ngalo matanga fie ne fiafi. Pafka ya to kiso i o vitana. To la kiri o eli a. Ale ke tio su ela stick ke twa. Ya du ma ko bel o li ma ko. Ai po se ale mai le stick ke ka wa ku le ti ku la pap kiso yo. Alo, ya, paftai, ya, fa o mai lolo fin ngal. E manuia lava e le tina, e foi le fa malo longa le tu ya oi alo fa tele atu foi leva ya soltato tau ia fa pena foi la stunga mani go falo mani fa ku manuia la le tu manuia foi oi fa tai fa se fu ele ri ya o te lole to ya na minuti ya vole stato vola ele fiaf ya mulia tu le nganga fa tele lava ele tato maftanga foi ya ole asina nga le fa uma toita to me to ole ta poi wale la ta no el vaso le to ngata po inga sa fia ele lo ekalesia mala to maftanga sa mo fa tasi ai ma ta poi le tu ai ole to lua mzaro ta mo mo le mel nei to lua to ngata ta poi olo yai le lo langi te mine tanga ta poi se false worshipper. E soto elus fulu vai pe lua. E fa mai o le li le o lo tua.
mai awani e whaia ni e tua ese i o luma a. Au whaini whatusa po ni mea te au na iai. Lo manino mai na ale tulanga awani i tāpua i sisi atua. Wa alto inga mele o tāpua i sisi. Ia o tangata ele ngata e te tonu ele isi atua soifua. Ia e se isi mela e tāpua ia pesa i loa mo fo i le tua. Ai ua matua i le to e tāpua ia i le tua. Ringa o le tua alu se lotu. E wha mai salamo si fulmat whawhe mo mua. E wha mai le tangata valea i lona loto. E le aise tua. A fool will say to his heart that there is no God. E alu mai mafu fau e tangata i e to tolu. Tata no aile le vaso lea. Tangata lona lua le tangata tāpuai. Just a worshipper. Ia o le whawhiami o tonu. Tai pi o le au foi le au forseio. E fa mai Yesu le yone favo e bulu sumane lua. Fa mai o wotu tāpuai ma le leiloa. Luinga tāpuai e leiloa. Le leiloa me la e fai. Tele la tangata whapea. Na le lotua. Ai le o malama i lana me la e fai. Na te leo i loa le tāua le tua. Luinga le se maftanga ma le tua. Ngā le worshipa, ngā le arua le lotu. E worship. Ai le o iei se maftanga ma le tua. Pela lau forsei o mai Yesu. Se o pei o tau o tunga mau. E vali. Ai tumu i punga iwi o tangata o titu tonu. Tangata e tāpua i whawhiami o tonu. Lono winga. E tāpuai. E alu e tāpuai. Ai le aise maftanga ma le tua. Ia ma le melon tolu. Tangata tāpua i lon tolu. Tangata tāpua i whamaoni. True worshipper. Mai Yesu le fine Samaria. Ia ne whawhe burusumal tolu. E o mai o naso. E o mai foi nei, le temi nei. E tau te loa ai e le tu e tāpua i ei inisi i la lo i le malu o mātou. E le tu e tāpua i fo inisi o tau i nei le mele nei. I le vai eli lea ma le maunga lea. A o e tāpua i le tua. E tāpua i la tau i le anganga. Male me moni po le whamaoni. Worship God in spirit and in truth. Na. Ya. Na mai le po feo na mea e te ofi ai. One of those three. One of the things out of these three things you do belong to. E te iai. Tau sia o tatu uma, ta puai whamaoni le tua. Paftai le tua ne fiafi, vi ia lo swafa e whababau. Pena ona whai wina le mātum ta upu le nei pō. Talo ia e whamnuia i au tangata le lo upu. Atasi atu lo nganga ma sosa ni atu, le ola wha le nganga. A inisio ta po isi se, te tai mai la tau, ma ia whapapula o la tau mata. Ina ia i loa, wana oele atua te taona ta po ai ai. Awe se fo i le nganga wana o le tāpuai, o le whawhiami o tonu i o mātou loto. Ai ia mai ai mātou le nganga o le tāpuai whamaoni, tāpuai e ia te oe malei loa ma le malamalama. O oe o le nganga, tāpuai atu ia te oe le nganga ma le whamaoni. Whamanuia i au tangata le nei po. Te tai mai lo mātou ola i le vai asfau le manuia mātou tue wheloai. Au iei pia lo file mō i ai mātou. O le mātou te talo le ala atu ia Yesu ke riso lo mātou li i mo lo mātou whaola. Amen. Ia, sa mōr tātou proclamen lan nei fui vai aso. Tu lau penga le loto. E le wha moe ia. Tā mōsa o mea o ngā. Mōs tātou mea o ngā whatasi nei fiafil tātou mta upu. Ia, e vot wha moe la tātou toi whi loa i le vai as fau. I le teimi masani. Ai, o le nei teimi. Ia, tātou whato whaia. Tātou toi whi loa i le vai aso. Ia o la auto au na nei poni fono ti fa soi foia mo le nei taimi. God bless you.
touched me, Lord. You lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean. Le watu le mele tatu te mile wanti le nei fia filua se fulu ma le tolu minute ona tā leo le tu la se fulu ya ma le tautua le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo ua whabatawhia tu le tautua le sunga le whawhengainga pasta poni whanati ia pe ona i le tātou por kalame le nei fui wanga le fiafi ya mana tu le ato e fui bai le tātou por kalame le na i le asonga fu o le vai aso asau pe a tātou wau le i siola mase ma losi mai le atua ya ma ta ia tu e fui lo tu se fu manuia le ngata fui leo sio mātou wola whaatai fui nei e tātou wo mana i paanga pe on maua ma le tātou por kalame ia ma mafuta mai fo ili tanto por kalame le nei fiafi pe ona i papali sina limsa leo papali Noel Fati Maria Vilifiti alo fatu mo tau fa tel fata simai ya le falitua ya pora baila tito ya ma le sunga le fa fengainga pasta mapusanga lo fatele mo lua baisi o le kalesia fa tel fata simai ya ma le tanto por kalame pe ona i komelino fata lo fatu Maria Vilifiti ma le vaenga ia pe ona maua mai le tātou por kalame tui le wā whaasavalu le sā talutoe malailoa lofa tele mo tau whaatele whaatasi mai ile nei a fiafi welfare talauli alo whaatu whaatai ia le whaatasi mai le tātou por kalame o manatu e la whaamuta mai le tātou tautua le nevanga la fiafi ora nisi o fufuanga pe ona ia le amatanga le neva yaso ia la tātou toe whiroa i le aso a tai au i le temi masani i le tā o leitu la fitu ia pe tatu o lia tuai i le lofa mlanga le leo le tua manuia malolonga le leipo manuia foi fufuanga ia maise i o le te foi o nei whanau ia o onga pe ona masani en tatu whiroa i le lanso a tai au sausi whanua seu wha soi foia Ta alofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila ura ule kio a eva mai i le se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela